na obeto Folumbanka dwumadie so watrase na Kokosachi Fletcher o ka producers no na chief executive producer ma dwumadie Kwantabisa Isaac jina kwata so twamani na so hwa na ye begina na wuko MC a so a go sunia brand here no wono so boy dwuma papa safo kantanka se premu bema fa ho ye den so wonim ho so na wo firi fa ho ye den no mere bi mekọ ho na kronu so de so de papa ho mframa no different from Kumase se enua ankasa wo ho pa azuka enso eka ho sa na school fees ye ene nana Yaw chief technician omunyina ka ho na eso na yede Asem Mpe Nipa de ebrewo na wadawroma na social media applications no Facebook and YouTube na Twitter no uhuyen ewo so na wukọ Sompa TV hoso so a ekoba jesi sempremu obo adwuma wone David omwadawroma ene yedi atwago ewo Sompa TV no so no kofro bofo mpa bema asuketu ameyi pabre na Osei Aboagye Oforisuo nintifo funtum pa katachie srebia bonchina na atwetwe kodi awu atwam yansan ne akosa menam te atwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so ene so dodrova touchland ko a ena menenam kansampian was kampian na ye ka che yetiefo se enu ada wo mantie nka wo mframam enye ye ya efri se edurba bi amfidie ena ye de ayi adwuma no na swamenkania no nyamye ne nokura nim ni enyina so se puani se abeti esi trogo so no oboti anse fon se ebeso no ene no so ya asem kase pa anu ti no ye beka che yisigifo se so mo mpese be ya adwuma bi mo kan kire efri se swame ha no enkania no aseye mfidie bebiri ayede nebo ekirewa abreho na asefem papa wesu nkyerese ye betumi agya adwuma ye efrise ye soma santeman som Ghana man Terawa Media Company ye ba no vim enuti na katecho be ma katrema pro okan ye no osi ye ba ye no ye de ya beben no ye chiaboa so no ye de agya bebregu ena ye ko akoyanim we ne Sompa Asem Mpe Nipa no we ene de asantemaji atum no asisi sema po menteme ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ne apane pomasi bre na ye de amao na me ka chu se ye ne okoduma samo a ye hwehwa fidie ema tromo bedie kope bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba ye kura ye vim ye kura ye vim ena ye de eko na ne wasem chechirenche edachire enya asem ketwa eno tikachire obi no obi so nkanchire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no de asantemaji atum no omo aba no omo ba so a omo aba ne vimpa the nations aka bebi abako de ya awurade ya de wankuye no amaye hu han fofora usan ho kofa uhia ne wa ho kire kokase wa anya bia ahara ne buafu na kina de anje nti ebegina no so aka kire ne se nhyitane ne die nka ne di wa ya de dodo ya wo mona mane wa ne ho mfa no eno akora so ngo ne ho mfa no wabako na Saturday wo same utuni fo wo nti sunsumpe nya sunsun na mo mre mini ba bi efiri ba Saturday ne ko aye menom smell of crab etin fifiri ma kan bia kwa ku ba bi onu maduri ye eno ana man pressure za samu men kala me manaba for Saturday me no omuna samu na nenam tin sa chache Okoye ye ne koye ba bi ye koye okode ye kodi adanse kurum mema nante mema nante ze na Asem Mpe Nipa panyin o defend na no so ama me yo ka wa defend me na ntie ati woni nanam ade a wode ho nanam asam ya de crab team 50 uni ase te fa so pepa dem ye ho advert wa yi o control o dimen ma ka so omono ya no Oforisuo se team 50 atesu ya desu dia o de heru ni se fi ya na bo ba duma ya china Tina ya wodi obeba aka mu de asema me be wo bai wa ye mmre sunsumpe o si ye nyina adwuma wura fo oni mi etimi ye ebete ba me tia bibia boko de
Me o ye. Omna sa manso nyame adom ne ho ye. Na nya atensu club anase Guinness anase ina ma ne yare. E fi last week ni nyina na ne mini. Me dia se man kobi. Asam so me chire ma chire tie fo nya wo na meka. Last week nyana ne ho mfa no but no the team. Ahanti nya yi ono ani mi. Ne mini mo ko ba bi akwara na akoye bibi. Agwazamba to bo. Obo so nti omna Samuel ebe wa betina ha ta ye chi asese na osi form akwakope ba bi akoda. Nyam se wonam kwa mu kola wonu nti de wo kan wati wo tie asemba so bia woni dinti no Nyankopon ma na hoden na ontimi samekan mi gide ye se enu fia da ne de. Minim se onim komodi. O kira wo ma na be no na me wa nipa nka hi o me dia se mo na mo ko mo be na da me dia se mo ko yi ada me hu se mo ko yi ma mo ko yi o be poso di dwaso eti anu wo ko jano o ko jano yi onya ye na o ko jano o ka so be ko jano yi eti anu me ka bi enye yi eti o mo no Yakopon ka ho nyame ya do Friday oba be kan yensa na won to ni nti be se ye best stress ni pe yen hwe echen kakon akrama ne se be ya nyame ya do mo fiada no obetimi aba be kan ye ho na ofoso be ma yen che tiefo ahwefo ma adwoane ma Sofia ne Crystal V Biggie ene Mr Gabi mu nyina ye chia wonum papa ye ene adofo mo wo diaspora group nyina ofoso be ma diaspora fo ese wo ma hwe wanimu a se wa ye hwe hanti mpacho am se ma ye dey am so mo ma hwe wanimu a na so wa ye hwe han sana omugu ho sa me no mo be meeting na okay wa da ro ma bomodin that's why me gra me hu am ye kwaku anya meeting anya meeting me no be meeting me that's why fo ipa me ba se dem kan o ma se mi yenya problem wana wo frɛ pa unhu de asfrɛ ni ye no be meeting na am say meeting no ko so no meeting ni nye nti aso mo so hu mo left and right nti for so be ma ye na Ghana fo nyina ase Sompa TV multi TV decoder no se ne ye rem digital ba bia wo bia de hia ne se wa fidie no wo digital de ni bi na wo dem na wo hwe na wo tie ye san so e na Facebook no so Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 online no so abetimi afa www.sompaonline.com no na watimi ete bia wo ye adwuma be hu se wo tie na bibia ekoso nto for so be ma wo tena se ya dom no dodo na ani da kwan se wo futu nsem na etenetena abraboma ne sikwan mo no de beba na wanya bi nso de abon kotodwom nti wadaroma enkoye nim ewie ye ka koanimu a na ye de futu sem no eba ya na dodo no am so fo so ba yima ye wo futu sem no de se ye ntia na enu ada no ya manfra mefui omofra mani dumye na da de na asie bibia nsiye de asie ane se Sompa Asem Mpe Nipa no ene yetumi atrase a ye de futu sem no enso ebrew orofo na futu sem na me de ebrew no etia every say ye wasem chenche akasie mienu a o se ewie ne ne na ye hu resource e be free mu aba every say Sompa Asem Mpe Nipa no sabia ku sabia nyado ye bo adwuma ma amanfo ho eto wo mo kom etimi adwe wo mo kama orofo na futu sem na me de ebre wo no se utumi esesa wo adwena wa brabo so ebetumi asesa adwena wo dwene no se utumi esesa no a wa brabo na wo pese wo bono wiasem na obi ate wonka no eno so betumi asesa eno ti se wo besesa wa adwene ene wa brabo besesa no wo mu nyina nam kwan ba akoso na se bayo eno ti na mi gina wo so no orofo if you can change your mind you can change your life. Se utumi esesa wa adwene ena nwumrei afutu soamu ebekọ na wieye ya wa brabo nyina betumi asesa orofo brabo na ye kan no obi mo ma obi ewu. Life is how you make it. Obra ne de wankasa wabo na ansa na obra no betumi abo bie no na wa brabo na ayefe no na afufuro bi betumi asua wo no agisa adwene na nkasa dauti no sesa no senti ameka sa ne sai obi wo hwa wo pesa brabo no obobie na so no adwene awo adwene efa ne nwia ho no enye adwene awo adwene pesa odi nya sika no enye
dia wo dwene ne kwan bi opeso ofaso enya sika no emmoa no sentia meka sane se wiase asetan mu abrabo nyina no agise sika o latini beka cho se precunium, that is money. Na brabona wo pese wo bobi anim wadwena wo pese wo faso di nya sika no saa kwa no enye se wo akasa wo ba wo no pese wo yini free wiase ansa na wonya sika se wo dwene se wo maame a wono do ba wiase wo pese wo kunu free atiasefo asase so na wo di ni gisika no wo akasa wo yira wati sika wade no na wo pese wo kunu na wo di ni gisika no kwamboni bi apeso faso na odi enya sika no eno na meka kiro se saa dwene no se wo yifiri utrim na odwena dwempa efa sika ho a e wo sa abrabo no timi bobie ena meka obi aye na adwene se wo kwa kokum obi na odi agisika dia meka obi aye na adwene se wo no oba bi beda obepepa na se na odi akwa akoye saka wa na oba no timi afaye mu ato na nanom se do adwena wo dwen no eno ti ansa na wiase asetam ne mo abrabo no ubetumi abobie no eno na meka kiro se you need to change your mind. Dodo no a ena turu ba bia wo mo dwina twembone edefa wo nwia ho enso pese wo yeye utwa wo nwia nantini se anyi na dimfa mfiri adwumam utwa wo nwia nantini se empo ewiase asetam ne ho nkyere no na wo dia wo pese wo fa ho na wo so yeye eno na meka kiro se dwina pafa wo nwia ho na so dwadwe pa de fa wo nwia ho a nyankopon wo ho kwan se wo so hira wo e wo wiase asetam ni mu abrabo ho eno nti adwene be na anwumire wo dwene ade be na da wo tirimu a wo dwene fa ho se empokura no se nyoma timi asesa e wo adwene mu a abrabo no so betumi asesa de ama wo ya de wo nwia kona ya wo de o ne ho akire na wie ba bia dure kura de akwawe de watofo mu awie ba bia dure kura de abrantie ne na yira wade kura no mekeka mu nsam ama na gu eno ti adwene be na wo dwene wo wiase abrabo yi mu a empo edim puntuo ebebra foforo bi na emu empuntuo no yakopon hyira wafam ama wo so abrabo atumi asesa eno ti ma me papa na setra mu ameka ka kiro se ewiase amu asetra ni mu abrabo no se obetumi adiye ni mpuntuo akoso wo wabrabo mu no orofo je sa adwene bi wo ho a wo sesa no o adwenboni bi e wo trim je so sesa no amanfo won sam bi a wo keka no de so sesa no aje se o chim wa adwene si tempon so na o dwina adwene pa ade fa wo nwia ho esan se wo soro boa de oboa no ho de a na so dwine wo nwia ho adwempa na empo onkeka amanfo won sam onka amanfo won sam emaduru ba bi kro mu nkopiem wo afiase unwu awade bi sadia twro no esika no se kokoba ni sana adwene mpa mi wo gidie mapase wan kasa no wabra bo betumi asesa wabra e daso kura no wadwene so se ni daso ensu eni ho eno nti yansesa ya adwene yansesa wiase abrabo na ye bono na empo kura no si yansesa ya adwene ennepa bi ewo wiase bia no ewo abrabo mu no ewo se nyankopon etumi ema obie eno nti na portal kata no be ka cho se if you can change your mind you can change your life ntodofo yansesa adwen boni bi ewo yetrim si yansesa adwen boni ewo yetrim ne adwena adwenpa yakopon wo ho kwan se uhyira ne ma eye me modofo pa se ya Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo the nation sanka Oforisuo be ma brade nhyira woni pa bia no nhyira won so ene ofutu sema obo ade na mo so a ode abre o man ni nyina omomfa mu aba omomfa ntura na mo
na omubeko akọ omonim onipa bia yetufu na wofa ana obata futu no da bia da ya no abrabo ye prompro na ne otibu na niguso ana obu na nichi no abrabo nko niye wasama wo kan ye potokasem meda na meketrema na meka se change your attitude and think positive and positive will come your way. Onipa bia ne awodwene no eno ane bo abrabom. Enti se ye ka kire onipa ne atu onipa fo nimre ya. Ya ye ka kire nyanse woto a aya adwene papa. Ene me mo mesi kodwobu achi abaso. Eja se e wojo so woti dwumade awrade nhira no nhira me maame anita hotel ba bi owo bia. Yaw mesi kodwobu achi da bia ya meka ene emeta si na brabom. Onipa ohwame ntiase se apapa bia wo amodu se nso ase ne negative ayi bia afra futu a wo de ba no ne nokre no edina me bona baso na papa tiase no ta wo kasa bia wo ka ohwe ne onipa de ye no ohwe bra wa bre pen ohwe papa wa ya afoforo pen ohwe akatua ye di tua no a no ka kasa bi wo se me ye bi mu a me di boni ansa na mawu asama me kan me so anu ma etie mi nyina nim to mu di mebre mu me na nanu mo etie nim ombre mu mia enye saa na me na makora wawu ye me papa e maame a me papa ye na bakan no nim se na me se da biara da wonya kakra no mu a na se mo kan se ni nipa ye minya sika me di boni ansa na mawu na ofutu se ma be kai me se me papa so end menya sika mpeki bi no de kwa adaka menam a kire se onipa ni awodwene ni awususuo no eba mu ma wabrabo ma wokoko wani ntutu a aya adwene papa obi pose wo penyina na waka kire wo fro se mo de enu ntina me pa se menya me yi mu nyina afiri amakoma de mo amomo hunu se enye se nipa ni si ba bi boni o bo ne yire koto ade ya nto ne so ne yire koto ade ya teatea na oba na bebo na mane nye so mu si ba bi enye ba oba ne kan se de esika sa ne ho kire no ndi no wagina so se no ndi opera sambre ma nipa nim no de so nya na ba bi mu nyina moton ade no na me atum nyina afiri ho endi se nipa akọ ni six time yentimi nkwensida ne nto hwema no ne so o man no na empe no se de nko no ne ye ne de nke epe ba karata bi a wo de na di sese no nipa mpe nipa suro no ya so abrabomu no wa hunu sa ania man ketenkete no a ammoa obeku abrabom fama ho ya adwuma ye nyina ye nyina ya katua ye pe ebi wo manim je bi o muni ye ha ndie nyamasem ba ne ameka ne se ye nyina katua pe obetu ani ahwe obi no wasifie oparaku ana East Legon enye abusuani bia na boa no true akatua kuro ya ene na dwempa obi so adwembo ni ndi brother ye nyina ye bedi 20 years obekọ akohwe na protocol awonto bi reason be ni say there be a negative thinking on powerful from puntu on powerful from peja on powerful for yeyo on powerful from kanko enti awurade mpesa afo no asem enti abrabomu no na wafutu a wodi abe ka che ne otie se woto wa adwene papa kakra ye nyina ne enam obo se e ka me nkuna nkemanya sika pa ache wo mu nyina ka me kire wo se ewiase ye mienu osoro ate ono nso na bo sika na oche sika na obo nipa na ochecha de ma no su nipa so wose me na me bo hiani na me na me bo wodefo edu ohwe wutirimu adwuna na wakire ba bia kodi na wakwa kodi mu abrabom we ya adwemba sister bi pawo ba ni tirimu pawo de pawo ya adwembo ne se de wo ka no ni o aka ne se nyame ye mado na minya ba akwa to mensa so a ka ma kiro so ma wo fu no ma wo nya bi na ma wo sa word na nkoanji onya bi nto ne nsa so no onya bi so danye duabo until the time a ohu afoforo de na o mani ma chia na ohu na de afoforo de na omatiko po no a obetima welcome mo ma ye omatu ehunu so mo nso ye nipa mo ya Abraham mani bi sa adwene na anye sa obechina pewu nsa nka ya wuntimi noje enkofo abroche se mi ko dubia ma kire busuafo mo se bro ma me abreye nso awurado so mpeso odo be ko abroche se be kire busuafo odo ko se be bua foforo o munni bie edi ono so tini mopo ne se wo be ko abe kire o mo de a wo ko 1000 times be review 1000 times wo wudie mi akọ review change wadwe ne ko bi mo anya asentwe dia mpo na sere wo fa adwene a ye di tu anamo emani pansan kan yo mo pe sa platform we pass de o ma gidini Sompa TV se minya hoko wura
nka fu amekeka kire nkofo bi no adwena wo peso de konya hotena ndi no obetru application 1000 times e mada because adwena wo ni tirim no enye papa ya we no na wa pagya ho afutu aba wo ka kire yen se onipa nyina mfa ma won to ma no se ewiase se opeso ye prom okoko woni mu asetene mu always think positive no matter what jene papa ya de bobra jene papa ya de kuko yanim jene papa enipa ati Kristo ntasuo was ye jafa che wonim ne awo ye tu free sa papa ye gibisa no wodene sa papa no enipa okura tumi oto ne nsase enipa beti agu otintasuo betuma dani ja ahye gofo ase nanso wose wosoro fa che won for they don't know what they are doing. Forgive them. Ndiade na odi bibi ba akope twan yatimwa entie odi bibi amponzi wa wodwene obi da abusuamu ne na kakra won nsem na dwemboni ndu atofom 0 enso na woda fom girlfriend wo fa asefo a we dem visa me nsole bi me za peki bi aboza me yefun pa mu kamabu budani nyina agu tadwena yaw ekura dipa na woda fom no yesu ogina ne na so woda so da wodima onim ne yebetima ma na sore woso wosere positive ade no ready wosere se wosoro dum ne biemu a anka mukora moto afiden kuma ma excavator bebu buni nyina me wo fa bia menim no ni papa bi agene fa dipa ho ekobasa osuru hu da bia wodi hu ya obibi tia yaw obi ne be mate be ma hwe na konia sa nyina so ne s bia kopia bridge opese okoware ntinitiri mu po nyina ne se iye se ya na nka obubu agu ho se ya na nka anya se de na nka owu na betima nya kwan akomba bi ne awaye mi se bika se bi ja ne nipa beka ntimi de nka mempa ebo so da bi odika di akonia be yo konkran be yi a minti wo ko be nka agwanhye krenu ansole bi sister se wo dwena adwene sa wo bete se wo ese na asi wo na brabom wo bete se wo abrabom na asie because awurade adwene nya no ne nipa adwene ene wo futuo we no Daudi bi bana no odene ya de catch oda sani obo obera wo hunu ne ho ano se on check na adwene on check na koma on check na attitude obun se ne ofozuo no ofalumba ene na pamfo aka asem na se eno na de ma be wie ba bia ma wie obi da so tene boss asene ne ye adwuma ade am boss ayi se bi bia adwuma kro be ye se me sia pan me pam no kra me na kwatena vi on free ho but what dream ye kwesi obeye sa akura ne betena adwuma mu a adwuma nkura wo hunu ene wapon ne ho atima kotriti nipa sa because o master ye obi no complain se nye le say ya ade ye ya wo de ade no wafa ade na enye no e de koya afoforo eno na wo se onipa eti ase e wa abrabom so hunu sa okun abekun akonim na awurade pagya ne nsato abrabo so a onipa bia ndimi nkanto fom bebere da so ache ewa abrabom no eyo mindset o odwene ye yo ma afoforo odwene mpuntu ma afoforo ohu afoforo nkanko a ya na ne kra ne je sister person oto V8 o hia obi oti V8 mu a we dey sika duro no de ato ndu so ntimi nkwaji bi ndu nya bi da wadwene nya papa mbere bi atenga janshi mi hia man bi no that can very nice car me who can am fe ba na me hu nipa ne because car no ye Porsche car tinted and na me hu so all parking am nante ko me duru ye no wayi ni shoe ba ko ya wo na shoe na pia bontene no etimi dia koda bi tu adwuma mu unse nipa ne nye nipa keto a yisi form no do nyame wan pe na etani zi form no shoe no me gina kire na me hu ye nam se ba pay die che car no nko akura da njen ono asa ye onipa oye obrane oye odifuo bi me call ye na ni shoe papa no metro fon ko mbebu mekume shoe wine na si from no no amu mpie na mde ne nsa koto kan shoe na mde bo mebo afi no adan na ni no abeheme na mse papa awurade nhyira o bebi apempuma bobra odure me type unhyira bi bo mpa ya kai me o sere sa na ohem no a wo siniti kwasi ampafo bi begina ba bia ka kire o se e papa yi de wo miskaduro di o machi a o don okot kwasi asem sa yaw dwadempa ni nyamfa so na koko okay enoti se wo dua dwempa wabrabo ebitumi asesa na papa bia ono ne yire ne mannam na wo se otoka padia na promboma ne tobia wo kwa sodia noa ne se ni watuka eko ajani ru na ne ba ne se dada ka metra front se kansi form wo twa ne koto kama yempo ne wo bo akodai
Ninamu papa no de kopie asama to kire se adwenbone e woni trim se kaneba kura betena kan no bie no obu naku no ohun rem kura no hutai enso ku ne ba no ya adwenbone e di so san wa adwen no a e wo sa abrabo etumi sisa abrewatia also be ma Capernaum bra Kristo ehye ne nyamesem kanu ase no o kan sem be wo Matthew Asem Mpe Nipa don so ne se mon sachra mo adwen also be ma se what the Bible anase twerɛ kronkron no etale wo bo anase wo wesa ne nyina da na se wa adwen ye da wutimu no we nyansasem ka na odi aba na adwen sa adwen na da wutimu ya adwen bone a me ka kire onya ade a wabra bo besi uye da Paul ka kire wo ye 1 Corinthians 4 no se yenwene afoforo eho enchen yankasa yempo ye ho e wo mu se Bible no e ka se do yonko sa wo na mo wankasa nka do yonko na ta wo ho na mo de wo hwehwe sa afoforo no enka bi on be yam wa na se bi a wo benya no dwen sa ma wonom Bible say ye mo mpa ye mpoma wonom a wotan yen ebredudu na se bresantia ye sade no erade dane wonom nsem no me nsem na na be ye nhira na wode ahye wonom edai ani wo di ama yen wa ble erade hye ni monyam okwan kese so ebia ne se yi obi ka nyama yen so ye kum nipa ye botwede ma wanhwa na ti kwakora na kobo ye be ma na ni ganda kama traffic kanfro na be se ka no be mu so be ma ene ka men kobo de kan tete no ena na wo pe ne kra de me kwafu ma chenti me hu bi ka men ko e ka wono nko na nko wono nko an ye de ka wono nko na nko wono na amansa monye ne so e ka wono nko na nka nkofu okotokoto no na ayeye na nka e ba yes sir boss yes madam anaso wa hene yene nke benya na nka wono nko na chese sika wa ne nsem obi aba no abakotoko no hene yire wa hene yire na nka ni tia yese kono ye kotokoto no na ne de se ya sachira ya adwofo so be ma anya ya adwen nyansasem en sachira ya ma na dia ofo so be bre eti se de eguso aye bre ya enani pa bia bra bono atete entema matabre no ohu ba bi efire wodim se ni nua bi adwen bone ya wo dwen de ama no no eno na bi adane no me de aba no so wase anade na menko ase de na mesitia first pa na sekani enani ma sase sande ama me ada menya den wo ya konkyene wo bom paye wo kwa atwea mountains ne mountains ahodo ya mbetimi abobodin ede be asore no wonko ye mpa bo be no wonko boy yo fo so be ma esense wo pese nyame mami we se na ye nhwe se de mesidi a show wo mu no yakopon so se wo ma wo show ne mabi if he say wo mo dwuro mu adwenbone no they are also children of God enya wonko na yakopon do wo nipa bia ya wo se ono de watu ne ho asi wo se ono bedi Kristo anase yakopon achi no wo ye yakopon aniwa enti sa wo de won saka na wo de won saka yakopon se wo do ye nyina enti no enya wo adwen se nyame be ye nipa mu nyiyimo eka nipa nkode ofo so be ma ne asi ai bo asi amanke yemfa no sompa akona ba ngasa ma se onya nduru ase no but nipa adwen nyame adwen ti make atro bia ye wo tie se if you can change your mind we can change our lifestyle and now say yankasa ne yemputo ya yehwehwe wo ya brabom no si apese ye nsaka de a eni adwen boni ni susu ya bone ya yesusu ede ma ye nuanom no esai ma ye de nyina beto nchen ni adwen pade ama ye nuanom ni ehu sa ade bia de se efata ye don so no se ne obrekuo ne kratie no sa ya se koto didi onwam so didi meboa enti se wuwu didi na so pese oyeye no adenti na mo mpa ye se ne ye nyina ye nye ya na se onua we nso nye ye bi se be ye nyina obi medan obi ne nyina ye ntime nkoye no fo so be ma ye ka kire obi a we nyansasem ka e na odi aba na dwi obi a woye badwemba no wode bebo ne kotodwom no hu se da bi pesami nkumi nya owe no emmoa mo man koso emmoa ma busuabo so koso emmoa ma ye nkitamudie kura mpa na se nkitamudie mu no ene ma nhya da nkoso ye e wo ya bra bom nti ye nhwe se ye penkan krode a ye start ye na dwi ya ne ye nsacha ya adwen free ene ma ne susu ye boni bi a ye susu de ma ye nuanom ne no ebetimi aboa ye ame yate asikwan mu yatimi akoye nim akoduru ye mpuntu a ye hwe wa abrabom no fo so be ma me da ase okay odofo wiase ne papi na ye ba wiase ye pe
emu agyapadeɛ pii ɛna yɛpɛ nanso so na nwumira asɛm a meka kyerɛ wo no sɛ deɛ wopɛ no anaasɛ abawo bi a wopɛ no adwuma bi a wopɛ no awade papa bi a wopɛ sɛ wokoro no ɛne pa bi a wopɛ sɛ onya no wiase asetena ne mu abrabɔ no ɔdɔfo sɛ wansesa wadwene bɔne no a wotiri mu no a ɛbɛyɛ tin paa sɛ obɛnya ebeduru baabi wanhwe abɛka sɛ fie bɛye nanso na nyɛ fie bɛye na yɛ wankasa wadwen bɔne ɛno ntia na anwumira asɛm a meka kyerɛ dede bi ne sɛ yɛsesa yɛ adwene na yɛsesa yɛ adwene a ɛnipa bi a yɛpɛ wɔ wiase abrabɔ no yɛbɛnya bi ɛno ne yɛnya bi a asesa yɛ abrabɔ koraa no ɛno nti if you can change your mind you can change your life 055131 055131 0548 931 0548 931 hello Osei Yee. Osei Yee. I hear it. Ahidi. 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 I hear it. Lele. Edru baby a wakra ni via nem grade ahurisi. You pass over. And then you put a hole. As I was for Masa Mobiano, I'm Giano, Monsieur, on Mana Modena, or some mechanic. Club, not the honor not that is too much sanity. Mansapo Bishop Lubabeki, Henry, and son to Matachi. But I just suppose that way, dear. I know ye na kokofuru ye benya akode Hey, ofana Obama obi asise na unkona okoyi. Over. Say, Nigeria na na nti bi aye na fon obeka so no mojaduro enpapa no nye aduane pa. Ya se basket ba aduane ewo mu. Me na down take basket bi na lazy bi bususa. So, da kobana kwa bane te we bulukuma. Anta bi se bi kiawo. Ofana gba se se gaje fana je pan oso. Ano kwasem. Obiaje pa the question say no man na yi pe yo no fa he unche fi ade bre no e say me ni be bia kofafre na me so beti asori ansa na oduma ba wiye ti me se ni pe bi o ti o so be ni ji biaje pa na je pa yo so da sipi no okay hello wo fosu be me yey amen ko me die eme ton gran me friend lo Mr. Enoch aka Nana One Baako pe obozo ye nka mo scan kan na meto airtime ne aka no na nka me ne Sompa fo akasa nka na yemfa case bia hey me ka chiro mani brisam pa na me ka wanza na me fro mantiem Nana One na de ba bia waduro ni nka me to airtime nka ne asemo ya di benti nka me ne Sompa fo akasa obozo abrabona ye bone wo mse ba yi wo ho nanso du ba bia no adwene no kora ya adwuma sen baifo adwene da wutim no ya adwuma asen baifo hwe obi discount meto ho me ka be 2020 or discount must be 7,000 ma meto 7,000 ho no bozo woni na me pai bon say o kwa akra pa na nka bas na ko nya accident ye be te nko ewu na ka care me de 70 million sanka kwa bi so nka me no waide nkuragene na abrabon me ko manim kakra na ntati ahese sana abrabon nye sana tie ye me ka tire Sompa fu bia na ni ni se enya ni miri obi kosie obi kunu ewo hotel bia ni miri ya me no ka sei on ne sa tini be boni bia kunu but sika kakra obi nya ni miri ya wa afre no obi ko Dubai hotel anadwi obi zu ko Vienna city anadwi kumati hotel bia ndo bi okusia on nyene ho satina ibiti no gon bia kuno ani to nya nyene nko ho nti ya meka tini pa bia ne se ade a wo ye ne ne bia no me hwenzu sanso na ne no because ye senya da obeto wo anase ye ka social no nye sa da na pase be yiro nti ya meka tini tifo bia ne se ade a wo ye ne no hwenzu sanso na be ba so tina ne mo ma nya nankasa merase no okay hello Eti fosuo ye
Oforisuo Pizarro ni Emidwadu Kinkesu. Mateo nkadada. Oforisuo Sabre Anajidi Bonon Sun Sabre dia Golden Touch Barber Shop dia. Kinkesu police station dan chepe. Asem Mpe Nipa dia. Utwamu honko ha dia be fawasum. Ne fawasum so a. Sene ensam no sifa etaso mu fenti no betie bi. Na Oforisuo enne Oforisuo dan da mo de nsamba. Na asem ya odi aba Oforisuo ya na aye bisepani ko nyina han yetase ne benimdifo Anokwase sa asem we no ya asem bi ya mo duye pa kire se wiase uto na wa ma odwin anya fan o kwan bi so anya dwen pa ma unwiam pa wan hwa wa wo de kra no nya de ya wa be koso sanse abiri biara wa da agene obere ne udwumadi bia wudie no afoforo ana motu a wo mutu no na wo hwe se wo pe wo fombo na mpanyise obu abu akoto kwasia no na nyamekopon no hwe woto enti wiase yame adwum nya fan wadwum nya fan a wo bagene agene wa wo ho ama de a wo be ye be mo akonkan wa abrabom no nsa beti aka ma twedi ampo nyankopon woto ni hire nso de guso to Oforisuo wiase yanya dwepa na nyankopon wo hirae Oforisuo hello 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 good evening my Joso Katachi baby afrefre udin Katachi na achi bompata o ka sa free he asanti achi bompata yeti o Katachi da mo se pala na futi se wada be dia na no fa rumba kan oba bi ne former boyfriend one na ni kuto na former boyfriend so ba chefe na odi akire and e bi ato pen me ira ma ya ne ho ade o and then the former boyfriend one na jai no and wasane na fa akotena di do kan de kule pa hello baby afrefre udin okay from me freedom o ka sa free he Doma Aboagye. No, okay. Katachi yenti o. Oforisuo ma. Ma ona mpe for Ya Joso. The program hoye na yefe jam na mama mani aje me mpe for the program na so to say ni mitimi akase TV da. Nko so nkura sa futu no beboye ni na so. Ye bidia treme no because American Brigadier. Oh, can say, Madame Washley, and me, Uncle Sunesana, Patu, the Bia, Brian, say, or that dear Mode. Okay. Now, dear Ben will be dear your potting. I'm when you abri. Because American, Yami young compa, I'm in the cover. Obama in the tail. Obama in the tail. The children I can't boom. But the man I did ban of the sun. Oh, not maybe Lincoln Shady Pijam, you say, Nan, the Pijam Ponyangopon. Because if we enter Uncle be my end. My diamond to Coina Diamano. Tea Bonkum, Mammy. Say no credit, the big man. Wait me, the dinosaur. The Minnesota, the German, no reference to me, the seminar, my uncle Pong. yes, sir. Na Bema no ya ho fe anana ne nsem wo bi echew e de be ne man ko ba sa acho ni mi meti makani se kono ni pa for your pretty ni so mention the personal experience but na say ni me adi ni piani mission Pina can say, okay, I'll be one in America. Yeah, the production line no gusu a ya frɛ me na ye hwede Nyankopɔn betumi aye wate. We are sepa sika no hia manso ye o. Sika no hia manso ye o. Sika nti ne dofo pa. Obi agye no. Ne yonko o. Me wura ko pa. Hello. Baby afrefre udin. Yo, good evening. My Joso mame.
Hello, I'm from Santa Maria. No, okay, and crying. Yentio. I'm from Santa Maria. Bibi Aboko there. Bibi Aboko, ya chon free television on your nin como, and yes, I in your feeding why yentio. I was my children were from. My children were from. No, okay. I was no more telling the Adamakuma so papa. Hello. What else make her? Meton can what didn't come yet, Yopa. I saw what kind of the Makuma so papa. A Makuma so get a see, I may pay it, may tie papa, may I damn mobile. We give me money, yes. It is a man so we had them on dinner will put on a show ya money. In saying I found the about you focus. Yes, at the man gun, we are simply so yeah. Oh, yeah, dear mobile. Yam for home, I yet to say. Oh, Yama, wow, was it? Yamin Sham of papa. As I'm not a more brilliant Cassanca. Yeah, I can say, you are by Jumban and you don't say a crop to do a near drew and maybe dear. Suddenly, we are moving some bows, and whom from a pokoma will many now, yes, so far so. Yamin Sham, what is? No more, you know, because what do you mean in the Biasa? Amen. Shall with you and I may come on. All right. Okay, hello, last caller. Hello. Oh, Yemfabako. Hello. 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 Osei Aboagye. Yeah. Sompa be did that. Ampunyasi be did deni. Me mama jo abusuafo. Ampunyasi be did that. Ampunyasi be did that. Mako memenda na ba. Yima mintie we. We dey boko say the exam do to ya. Papa ye dey wait my papa ya fi dey. E bi do so no bi antimi mo obiem. Me wapo ma ra ho sam se am se kwa me ra ho na me temi dem. Oh. Gaya ka cho mo na sa wa se me tia ne pa me pa na cho. Okay. Me tia ne pa nkomo bi ho wa. You producer. Ya me ma nkunu ma wa dan sam punya se. Mate, wate onka. Hello. 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 Oh, Kenfa ba konfa tu apo. Hello. Hello. Hello, Yeah, baby, I free wudi. you can say that you want to Mustafa yentio. you me catch a one day, that was bad, no family, no more than my Ghana. Okay. You catch a woman. Okay, I don't think young country we are smiling na se Ghana for enkanka Asem Mpe Nipa say. Yensesa ya dream fin, ya dream boneno. Siasi ye penshira every group otwedi ampon ho. Na wiase asetani mu abrabon ye betumi abobi akon akoyenim. Na mu nipa ye nya bidia. Yenwina dwempa. Ne mu abrabo pa. Na sayo bamudia. Ene pa bi a wo hwehwe afiri Nyankopon ho na wiase asetene mu no ubetumi anya bi eno na unya bi so a na asesa abrabo no ama so udin akonkai and if you can change your mind so betumi asesa wa adwena you can change your life wa brabo so ebesesa ye yo tetetu bafo ye bebo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam form we ne Sompa Asem Mpe Nipa no the asantimaji atum the Ghana mani wi asma nyina ase ye no asumdwe aboa no na ye pese ye nom na ma meka cho se wo kwoto se wo kama wo si patazo ada bia meka enye ono na fo ya obi ewu aboa tatia wo betwa suosu a onam ababso ene watimi atwa suo no adwumakuo bia da woroma ene nanwumre bia da Sompa Asem Mpe Nipa yetumi ekasa wo ho ewo fiefiem ye kwa computer so adwedie emna sisia Ade. Tinema no wututu no. Oba mi ntini kura. So wa wutu. Ayo senior. Me dey ade adan heba product ama me ti be bia me na ma. No mu no chef. Dank heba product. We dank
extra we won't ma wa ho tutu ni na ebija senior na misisi ni nso e misisi and also the problem there senior what see down proke okay so won't down proke okay sisi ya ni na ebija sa we ya mi come on global friend down keba tonic woni ma bi mi npa na se na mtumi ndidi na mtumi down so mi nie bi no no o chale me taibo pa sa sia down fight okay na so koko ya bi betana me so ma me je me ho enje Jamani amuja nko na afi esefifi meto ntimi kura amfa meto ntenase na nso mi hia dan fight okay aboa me pa yini na from my team madame ho tine fifty as that tell boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara o ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a e wo man mu Freyen, it was 0244-017-556 and now 0266-593330. FDA Ajebedi Nkratwe Api. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay, we ene Sompa Asem Mpe Nipa medical culture say ewiasema nyina se aye na sizama po menteme ho ase eno na ode bedan ya ne apere pomasi bre na ye dia ma Sompa Asem Mpe Nipa ya asem ano no. Order for the highest policy is education. The highest policy is education. Me ma asem no. Eno to obata bia abotaye ne se obepane ba pomasi bre na dachi ankwa mabi no honi ho a wanye mobo me ma me afi aboy ma kan bi kire me se yaw yire ho na dachi bi mini ho a watumi ahwo ho asem checheche bia da ha no enya asem ketwa ehefa ne yekọ kwada so early die na asi ho eya asem kese headmistress wo ho na ode yankuya nim ma me mo akwa aba ja obata pa bibia boko de na me adom bibia boko ma onenem emunye dru ye frɛ wo sɛn me pa che frɛ me Lovia Gemfi na nim se frɛ me sister okwada so dodo na nim se frɛ sister okwada so pa chan Lovia Gemfi pa chan wawade pa chan o maye sɛn pa cho me fo pa chan o nyina ko school faako pa cho keto ne di okodeke ena miensa no ko school wo hen omoko no kwada so early pa chan ma me wakosem ne sen ade abeda Sompa Asem Mpe Nipa so Oforisuo aboagye metumi aboawo me pa cho we die enene 3 days na enkra ni bie resume e friend say o bie school that be was Tuesday no and omo free a holiday ni buy so omo ko school mo honom sana penny ni di odi penny na chi buy say
ya pam wo books na say how books say cause me kai say mato 60 na mamo textbooks and notebooks enti no de ko catch madam ne say Mr. on throw textbooks no list ne mame se na be ya me kwa metimi ehu de me to cause me ntimi fa me tiri nkoto books emba so mo call ye mo hono ma no mo sa buy no mo say madam ne say ontimi throw list say me ntumi me be yi me man free school mo ho enkra ne ka san mendi nkra no echi na bese me amekọ na me de masukotie ko se bia na nkra no na je se metie wu yi abus no omo anhye da ntwro amankoda me pa cho da bi se bia we be hia sei omo antwro me pa cho da okay enti me amekọ ko se bia na nkra no madam na anka ne san na bia wo ka ne sa ana me ame ne nkra ne papa ko ho tie ko ye no yedru na inspector bi ewo ho no mo ne headmistress ne to ne acha me kwa de man kasa police inspector me pa cho so ye school inspector okay enti ya chia ya me to me me phone so ana papa ne ka na asem say ye wo ho ne nkra na ba na say ni se na me wo se an on na hwa me ma no cheche match headmistress ni cheche match inspector ne say on na hwa me ma ne ma me ya na say ma kwanu tum krasini ba oba hu fun ode to honom ahyawo ni ba headmistress na kan sa ache tutu ni nam se wode no so kan ho me pa tran anam se ma nyame ni nukre no kan ye ni me bufu ye etina akoya akasa ho na inspector na kan say ma me trobu ase asem no me producer de beto manim na menim se sei na te usu ko school ho no na akoto maame no ye fiti ho na me ho no bo obi mamintie ye koto na maame ni inspector ni mienu na woda we school inspector me pa chan okay ti edru ya o ye chia ya na mete ho na me me phone so ana papa no so ne be ma na mo so be ma na dika bo amane ati ye te ho madam ni church nsemu ase ai o ye no on na hwe ne ye ma ne ma ye na se on na ye headmistress school me pa chan na se school no the population ni nyina na on na hwe wo mo so on na hwe na si den na wonko ma na on na hwe wo mo someone so kind of say ma intimate me out mama me ma be school na ma mo chop money ma ja sembo na wo ka asemu ye ka de wo hu enye de wo ka se bia se de be inspector be hu so in papa na se kwanu tu me po no kasa create cross ni bat me oba tu ni ba shawo so ka san me gina hodi na me ma me ya shawo tina me anim no kran ye dane akasa pi ana inspector ne so me musa membra bonse na me okrokro me still na ma me ne kasa di matem chesanya asem keso woni mo dada na me pa cho woni me ebia makoho no me ensape me kokra me nkoho nkochia ne bia me ma no na me doma kwa kura kla woni ne nte ben me pa cho me ni ba bia na den na ono etimika so ya hyawo ni ba ye tutu ni ba Mama utimase kakra. Me pa chan me ti ase. Ya pasa de wo kan headmistress ne kan. Me pa chan. Bi binti school no maboni din kwada so ele. Me pa chan. Na ma me pesa ne me din din betudwa. Medika ka kire ne se wo mra wo se wo nkasa. Nemmom eduru burumu a no bonzo fosu aboagye mani abre. Eti bus no omo antwa man koda no. Me pa chan de bi o man tro pani na me friend ne madam. Na ne madam ne the text message SMS. Eno kana meka se me hia enkra no mienu no de aka de emo no ka se oba akopa ma me nti me hwe any until say omo de be ma holiday that was Monday nti Tuesday me say ja me ma na ekom kwa akwaji bibia ba by Wednesday de ma akwa akotota aba ene se dani akasa pi na mka chan ma wo se me etutu ni ba ma me de ahometie ne yaw ebo di dua me pa chan asi Ubo headmistress ni bia. Mo adane. Pacho de on kan ho hwe. Wo de dey? Medicosua ne nsa. Egu wo sese ono so da ho na se be ma di na ye nyina menim se ye nwamanfo. But me viti prekopa me kan che wo se me dwamanfo. Means wo hu me baabi. Ene bia wo de kasa se me da baabi kro na wo hu no me che me bi kro na me gina. Ana me bo se tutu no. Enya sa de nsu ni fa eni like omonka
Omunimo temasem. Yes. Eti ansa na ade kosua no snap no eye saade no. O kan say ne nsuo be na ade bodua no. Me pa cho me ka che ne me kan say summit honom na wonni mase. Onnim de maye. No ofiti preko pa frame tutu ni ahyawani. Na che se wo hu me baabi. Enti baabi kro na wo hu me se me gina ho a me bo tutu no won che se wan kira. Ena me front wan su nyama. And I'm doing so any ball and I'm because I born I'm tunes and go on. It was school mo. A part-time. Ubo do any way no teacher for no anka said dan. Obian kashe no any inspector na ka me say men come akoma to me me ba be born no ka me say men come akoma to me no ne madam we twi nanim say asem no kan no eni kwan so ka sa asem ne kire me because me obi ba ono no obi kan sa asem ne kire ne banka enye ne de I didn't know about to send me all bomb said to me. I mean, you can mammy crab fuye. And I come, mammy sink or hand Kenyas and Papa Crow Hanum see. And I'm mammy cast me from Brambe Dimo. Now I say you actually, Timo almost I had me board and we are made me coffee. One man and credit in our buying almost headmistress and that's where you were medi. And I'm sure you made the school and any January you medi. And some made the bar ham and some baby catch almost was where you may manage free school. Uboni do you say? A patch man, Tuesday, and I'm a bony Tuesday, yea. Patch I. A free woman can't wash a patch or Debbie. A free or some Colanum co school. A patch or Debbie. A yasemu. A yasem cassia pau. Quanda so early, and Asemu SC. To the Cosuana born additional to goose. I mean, you can't share and son. Son of Papa no now, so Papa and Bassame and Papa and the Sabon sending be to Guye. But when some fans and sending the can share Guya and Sana medical see a name Bohono. Miasa me come, I said, me call Cobon, me come, I'm some pecosia and noa. Na me den sana kwa ko gu me be me bucket so na ya na ntenchem ta gu wo mu na me de gu nyame dua ho na me se me kwa ko hunehuna no ba me kwa ya no de wa ma me fa di matamu bie mu no na se me ho adwene woni mu anka se me ho tan o minimo da me me kan cho se komo de ma maduane ndi da me nkasa awan no bia me dwu ho na me de me ma no kwa madam good morning na me de me ma ko ro mo class me nkasa awan no eti ukunu dia na ukunu aka ba cho wan ka cho me se me ma me se me fambra hanu se ame fambra na yen hwede mo betumi aya fa ho aboye. Okay Asem kase papa na krobia wrefi kotoko hene santimawura de otekrawe ni kru enwoma so se maye modua 1 santimam ha nananom agiatum nanso de didua boba no yemusa se no so asizi ana obi de ne ma basuku ye kotonwoma se sika ne bi wo ho se bi ni ho according to me nua baya wote o kire se wan twronwoma no a won kototo no krampo enwu sheet so ana ya print ya mfa ma wo mo eno ase wapam koda no o maami bebusa ase a ashawo ni ba tutu ni ba wakotu so ogina plaza wakotu so ogina circle na sa atenga junction wakohu so ogina ho ohun wawiye na madam no o de monto mo boase school no senya international school Pastor Dabi a government school ekuo kura woti na timu anya odia etie babusa wiasma nyina se kwanya madam iso afaso yi nkoda ye de papa na me kura me sabu sabiem kura se suku wo nyina mami ma na sister we manko anento busu no anna yakọ ne no obo heba and medical research center enko twetwe nkomo simedu so emra sesesese doctor memo akwaba so ofa Nipa bibia boko de nyame adom na so e ho ayefe odin no so de menemo nanu mo odin no me ma ho nyefe nyame doctor ma me ne wan say yade nipa so benya wa yade kuru ya no crepa de na wo mama tiefo na nwumire yo Obo Herbal and Medical Research Center ibefa kwanya so achia Sompa ahwefo ne atiefo ene anwumre
na sɛneɛ yɛdin ɛsi ɛteɛ no research ɛka yɛndin no ho na kyɛ sɛ wobaeɛ a na ɛnyɛ sɛ wobaeɛ a wobɛka sɛ doctor mehayɛ meyɛ na yama waduru a yankasa yɛnim deɛ ɛkyerɛ sɛ yɛmfa ma wo na mmom woba yɛwɔ machines ɛwɔ hɔ a yɛde bɛyɛ nhwɛmu ɛwɔ nipadua no mu ɛfiri wo ti ɛbɛsi wo naase wo yam wo kidney wo liver nipadua akɔa no nyinaa machine no ɛbɛ screen na problem bia ɛwɔ idas nipadua no baabia no machine detect na afei yɛde pure herbal abibidro crotching a yɛmfa bibia ɛmfra mu yɛde akasa ayɛreko no ama na afiri wo so akɔkora na yɛne yɛ expert in cardiovascular diseases ya kwadre ye ewo akoma no ene droban ahodo a emoja efam ediafo sane ewo nipadua ni mu enti tumachi problem bia ebeba ida se akoma no anase droban ahodo a moja efam ediafo sane ewo nipadua ni mu bia no obo heba ya kwadre mu ye ankasa nti eno ene ye problem a wakọ hospital ma ya kan kire se wakoma no ahonho anase problem bi ewo akoma no ho tutu anamo ebra enu nti onante kakra bia na wabre wo ya ade kakra na wakoma ebo peri ewo ho a na wo yema show sene da meka no wondi obi aka nanso ewo ho a na wo yema show tutu anamo ebra obo heba senso onso wo clots anase ni entini no amoja efam edi afosane wo nipadua no mu se baabi asisi a tutu anamo ebra obo heba na iwo eno ha de be ma wa ebe yiyi entini no mu ama moja atimi aflow se entini no moja entimi flow ni padua ni mu a edin sunsanso boni bebre eba ni padua ni mu ehwa wo nan etimi yetitriti wonsa etimi yetitriti ni nyina eche se moja no entimi ndafo sane ewo ni padua ni mu tutu anamo ebra obo heba sanso wonso wo ye bema na wo mema yosef ewo forma ebi wo ho ejina moja no se moja no entimi ndafo sane a wontimi enyina so se bema ankasa enti tutu anamo ebra wo de eye hypertension ye kan moja broso na tutu anamo ebra wo de eye diabetes asichire yare tutu anamo ebra obo heba wonso o kidney o sano ena problem ewom o brebo ena problem ewoma akoma no ena problem ewoma tutu anamo ebra obo heba na wo pure heba abibidro krochi a yemfa bibia emframu ye de beka sa ayere kun amana firi wo so akokra ena nyumre se wutie yen na wonso odie eye awo problem anase odie no bia wo fa afro wanya miscarriage beye ba ko mienu mensa wa fa afro severally entimi enyina ema wontimi enye de enwo ba ento na so a tutu anamo ebra wonso odie no wontimi mfa afro kra tutu anamo ebra obo heba na oba eye last stop oye bema na onkwamwa na the sperm na etimi boa ema wotimi sha oba nyinsen no ne quality no ewo forma obo heba ye wonu ewo ho a oba ye de bema wa ebe improve sperm quality no na wonso watimi asha oba nyinsen ama aware no atimi asoyie akọ enkan ankasa obo heba medical research center yo machines wo ho menkasa bia ye mo yare din yo machines wo ba ye de be screen ni padua no free uti ebesi wo nanse enti tumache bia wo mu bia no machine be detect ti menkasa ye mo yare din obo heba ye branches ahodo bebre ye headquarters ewo Nkranza adehyeman ye headquarters ewo Nkranza adehyeman okote chiman so aye wo Nkranza kwan no so ye ne akonfia Miao Park no enedi anmuhwe okot sunwane so a ye wo Zinco Divine Junction hope ye ne Migration Information Center omo office no enedi anmuhwe otra Kids Paradise International School na obo heba ye kira kwan ewo ho okọ Accra so a ye wo Kaswa official town ena obo heba achia kwan ewo oba Kumasi hade a ye wo Adoato Adumanu Kumasi a ye wo Adoato Adumanu udru Abrepo Junction a wo kasa wo kwa Adumanu obo heba taxis na ye wo ho no drivers for no obia enemy ye ho o ka che no obaba be si wo obo heba ye nimu pe Adoato Adumanu ye ne sof maame enedi animhwe
Your number said did Juma numbers 0257 472 506 0257 472 506 and I say 0249 761 508 0249 761 508 and I say 0550 19 15 14 0550 19 15 Pre-care precursor powder any ordin ebeya so ne atie bibi afa ho okay Yemo bibi akwaba at the back pre-care precursor powder and I feel ordin herbal mixture and ordin herbal bitters and I feel pre-care precursor powder and me pacho ene wo me ampija de show TV so small boy but the juma wo ye no enye juma ketwa kra ofa ejuma druwe eye no enye juma ketwa na combine any ordin no dia na eze de nkwara na ebe fi ze mpanimfo se agro de nkwara ba fi die enya gopone sa nti wo combine ne mienu dia sa mu na ya we obi agye atum yes enti eye pre-care precursor powder and e dey share yon come twetwe na say pre-care precursor powder me pacho eye ya precursor and afi ye de obade no brand tan hama ene nnuane duro ahodo ye de aka ho ne de pre-care precursor powder me pacho we ne enkan tell me say oh doctor say me mo precursor ni bi ho ti me twitwa na me de agu nsuo mu na manom da bi me pacho ye nyane sa bomoden we eye purely organic ye mfa jankan ye mfa nsuo nkan ye ne powdered form ye de afa mfidie mu kama ene de aba and you no aka ho a eboa etu yare a pepian koma and you to ro but modern say on sabeka bi yare bi te say kidney wo bi asabe osa no ho aba hawo a but modern so benya pre-care precursor powder we bi na fe we use be boa ama bibia kwa kama we enye rigorous process bia na be fa so be use no we o de be gu insure the dead as insure e hia say nu na wanum na yes wanum te say de wonum tea no and also say duani bia wudie bia no obetimi di bia fry say koko say stew say nkwan aduani bia wudie bia no obetimi di bia gum na afi wadi ebeboa ayi sa mu ana say kidney issue no e dey free wadi amount na kidney issue ne major symptom aye say me pacha aya wa chirbre mo na tayo wo ya na utifa dwa severe migraine obosa wonan no sifom no empemade nanso so abrebia no onan ni sifom cha obesa wo yesa wo sori a na ase ni na pagya na tatai eno eye kidney ena ebo nka ye bomoden so benya precursor powder ni bi o pressure yesi high blood pressure moja broso moja na mesi abroso a ka konfo no tefo omo de bia omo ye blood donation ka betwe de ni bi na nka de go na afie de amom hia moja no enye moja no na abroso ne mom eye pressure me pacho moja no e de for veins ne arteries mokono ena intini mo sis side pressure na ba koma no so anything dey friend pressure no mama dey say unya bi no ma be boa ekuta phytochemicals eyiyi ntininim emma veins no ne arteries mo da ho emma moja no ekọ all the other organs of the body na nsanfa pressure me meto akoma no so nti mama dey na nya bi ebe ma akoma no ana say u moja no timi na ne kama na biebie wu ntinimu ma na fro kama mama dey say obenya me pa cho uyo bi a won so utie mem na wo de no aye diabetes sugar yes u sugar no akoso me pa cho mama dey so nsa be ka pre-care precursor powder na any diabetes no free so na nkona bibia enya kama me pacho wason wa ye kese abroso obesity wo pesa wo so tia eye pre-care precursor powder ena na nwumre ye comfort edi amount wo ye obi a wo fuso bebre flames amamman age usisi ene wo funu mu aye ma eye pre-care precursor powder but modern say onsa beka bi na bibia so entimi nko kama enfama me pacho ordin herbal bitters me pacho we say oya bema and now your ba na se mo fertility issues abeka precursor powder no any ordain herbal bitters na bom na se de nkwala abefie oya ba na no kunu dana bo se ehoba nsuo no asan ababonte say ovarian cyst and now say pelvic inflammatory disease friend PID na me pacho waduro enie oya ba na se bosomi mienu miensa afe mienu unyambu nsa emma ebi wo bank tenkete a me pacho ka
combination we boom pre-care precursor powder or dey herbal bitters ebe man flow sa ebe man flow ne nkambo mu no be ye ne sei oh obe nom ne te said ye yenum ni ya no nom we ya o de nsuo hie nsuo de dead na wabo no wanom we say no at the same time obenum ni na concurrently ebeboa ni na at the same time ebeboa ma ni na atimi aflow kama because it did you medie you know sonko cry when you pedua into your ba na wutie ye me say o menses ne 6 months 1 year 2 years 5 years and maya but more than yes sister be free last time from our vote origin na your man be no within be 2 weeks pepe free e ma me nya ho credit cry o che me o to airtime cry de che me ni ade na say eduro ni ye adwuma wo didi free enti ye na ye adwuma but more than me so your ba na wutie me na say nsem wo ne ma e ye precursor powder na o ten herbal bitters no wo ye be ma na wutie me na me pa cho wo de no wo ye light off e ko me pacho Indomie man 3 seconds na we jema me pacho bomodi aso benya odin herbal bitters ni bi na no de unya afre ye ne ma combination no ana ye ma formation na betimi de abono na bibia timi aye kama me pacho wo ye bema na mu nsayare oba aye ho se nsuo bi fifiri sabe wa himfi oba aye na pampa wo mu na no odin a bomodi so benya odin herbal bitters ni bi obo be yin na mu nsayare bi afi ho wo ye bema Johnson ana abu toto obo sa na moja efra Johnson nim na obema ni mo show na ye wo ye ne mo kekaw o your bible say insanse bi sabe abegu akosua kuma na wagya pade no so a amma wase ho abie amma wuni atenka bie ma eye odin herbal bitters ene na nwumre ye kanfo ede ama aboa ama bibia akokama esiesie ahemfie ho esiesie ma wo your simanti ye kanfo de ama obia usisi ya wo ya ase de mpane wo sisi ma eye odin herbal bitters bema drivers ma mo ye adwuma den ma mo trase che no odin herbal bitters ne ye kanfo de ama mo wei ekwa cleanse wo system dum ebe cleanse wo sisi na bibia ye kama baby a obenya bia to de o ankran ya me pachom eye okashi drug lane no obekọ na boache herbal little George obamomadi akọ awon sabeka bi me pacho tema community 4 Presby Junction Little George on sabomomadi akabi me pacho ko kaswa a tribe of Judah ewo kaswa and afi in Kaneshi tribe of Judah on sabeka bi Kaneshi sorry Madina police station ni opposite on se to bi on afi Madina Malcolm on so on sabema modi akabi me pa choba mankasima triple B herbal shop ewo mankasim runabout no so on sabeka bi takwa owas ebibidro fie and afi Joy Herbal Market Circle afi takrade nimdie herbal and afi Benyak Pharmacy Koforia Gabson Pharmacy on sabeka bi enkoko mame ana anti akobam herbal shop ewo enkoko market on sababa modern etimi akabi na bibia so oko Cape Coaster Pina herbal me pacho omo okotokraba kwan so on sabeka bi na bibia ye kama odunko a and Olis Pharmacy ewo dunkwa station wa on sababa modern etimi akabi na bibia ye kama obakumasi a PFA Pharmacy Waterfuni Road me pacho oko Chrome KO Freddie Men's Herbal Blessed Herbal ewo KO Colinac ewo Ashtown ubenya bi ewo Imromo so ewo Misty Herbal and so ewo Mrom Arms Herbal ewo Abepo Junction afi Sofola Thinathet Herbal and so on sabemo de akabi oba Sompa se he ya nso a Sofomame right Sofomame so any sister bna yes so for my sister bna ye mama mention omo so e down ho some pass ye ya do ba on sabomo modia akabi na okọ Western Norfa Alex Joe and so bonsun kwanta timo am free Western North ni na Alex Joe bonsun kwanta mon sabomo modia etimi akabi na bibia so etimi kama ye da so pe adwuma for phrase number 0597 186398 0597 186398 ye pe adwuma for nti bomode frɛ na afi yemfa wadwuma na bibia nso enye kama okay Dr. Evan man to bia for obo he by numbers edidi dwuma numbers no 0257 472 506 and I say 0249 761 508 and I say 0550 19 15
14 Obo herba numbers a yedidi dwuma eno no. No okay, enoti yanko adoa to adwuma nu eho ene Obo herba and medical research center. Medical culture says how research no na ye mede no wo de mfidie no bedo so na wo heba bia yade no wo na wo de ho aduro account eye tie enoti yanko Obo herba ho kwotofofora wa ba nsuo mu na nso so no deda wo ye wo nsuo no mu ano odene pa ama me ne wan say yade nipa benya wa na ye yade kro ya enoti yanko Obo hoi ni nko tuye yade ase wo mo yade papa kekede yakwa koyanim na yanim ten na yehwe kwada so early na local authority sazuku no abidea na headmistress die na waye wadidi ofo ba ko atem abra wapam ne ma so ya shawoni so gina kwa ho se wo charge ma me wanhu no ena so am oba tai no abo headmistress ni edua ya hwase benya headmistress na yemusa ne ho asem efrise ofre no so ntimi nkasa na bese wiase nyina hu se Osei Aboagye no memu tanchia Latin kasa beka to se audio atem patrem uti ha no ati ha na yafamu abane ajeje na yenim ten yahwemu asumdue sem tie musa se duabonda so pomamu ana headmistress yi eduabon no da so pomam wanya nu hu se asem a wo ka kire wofofo no wanya de eno tidie ben na oba tan no ane maba school won so ka kire wo a eja wabufuo ma ka kire se wo ya hyewoni eno na me petie no ya fra so ampeso obetie education service for mu tie mi a mo ka kire ma me no wo kwa da so ele ni se o ma me bu fu na anwumire Obefa, momi ehwe na yen tumbie tuma me rade la de he no. Press any two keys. The price of the current caller tunes ring is 50 pesos for 30 days. Sorry, the person you called cannot answer. Okay, producer Safran be a bossman in the Asia Corner Prensa. Me person me we are singing who said we sit here. If we say see a frona soon to me kasa dear ben na ye. A dear ben the see ye. I will a dinyan coupon. No okay. Wakato. Safa ba ko kame ho. Mo frɛ no. Afa ba ko kame ho. Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Please try again later. Sorry, the number you dialed is currently not reachable. Network. Okay. Producers no atwetwe nkomo ne ne kakrebe mumye mmoni ntie bese hu se de ositie efiri se eduru ba bia nipa ne su ebi firi kasem etumi pie ya from Coco Search lecture machi eme la mpacho da woma but the focus we are from Coco can just what the bim school no na was at but before actually it needs to be for in the castle air and penny phone and your any as a brow according to Nipa ye hono pacho opportunity mkakra ye hano obi pacho nya botena menchecho mkakra ye hano so obi the case ba ye nche ya so entie ba kofo asem entie ba na sa ye tie ono ne de na ya ba ye invite wo because say the all can eduabo wom na also tia na de kofa eduabo ne ba ye no wachirem tisi echirem na fe ntianse anya adwumu ansa na asam ne betabiri ade akọ ayede ya de akọ enu ntina be obo ne ani de ade ama wo ne se wada woro ma enka be ya wo de bra because oba ye nya enkura no school na wayi o madi ne nkwa na wo de ba ha
because was what we saw where the Biaman say, oh, you two ni ba. According to our non Nukunu, our Tinukunu Honum, Emma and Soma, Kotukusi Abebudia. It is also on Kawaha, no, so Hanuma, yea, honey, and Fitty Procopan Fasan and Co Abra. I said, we buy a need to penny for penny for money. On some of my mistakes, on the back, school, and Sunday to Akara. Teacher from Akuma could be doing what you want. Now the company could be enough. Say, I'm pulling so. Let's be in school into one of them. If you have one penny for money, into the thing, you're not over here. But the Canapa woman will be other trees, you must have our hands. They are by everybody, and no problem. But do you have one of them on ye? Say, well, mamma, I know there before I be any bit of some no or yet air and son about Yaba. And Tina say, oh, ba, say what Bodio or Bodio, Nankafi. As what can I want to say, say, what can I want to say? One among. One among the percent, but it was here. Then it will be a okay, so what can I say was on Penfobia? Yeah, train, say be out of Penfobia. I'm also model report on their mind. You are higher. If I try 10 beer 24/7. Okay, Madam or no, and education for a day. Kwada so early aseno nsano nene na ikotie ye no one kokose chiflecha na na twetwe nkomo na ye hwese yebenya no ne atie ne side of na ye hu kwampa ye befa so na sesi ayi a o headmaster wo ye kwankyerefo ema teacherfo na wo hwenkoda so na wo bie wano so obi ya hyawoni obi ye tutu ni na na me pese kokose chika obusa no se eya pass wo didi ababa wo ya tem so ye tutu ni na kama hwena no yi no na so no maami a wote manimi on twantro efiso ne kunu ne nam na wonim ne wo hefa na dia sem kase yakoto ne so etie nya maami won sa anya headmistress wo akwada so eliwana opa wonyi anontem etititia abrewatia Ofoso bema medase your friend is a madam no a your headmistress na kwada so ele or head de hono no de nka meka se yenyan ma mpanyimfo no na yentu anamon ko mpanyimfo no na so kwan krampa wo fa so a wasake nkra na se wayi nkwara na di e de afri school ni mo no yenkwa ne yenkoka ho asem ho na de ehia me ne se Ofoso bema we always judge a book by its cover. Enipa ne yenim ni su yenim ne ban asemwa ba wase ye hwa asem no so ne yeka no afede ne yakote asi nipa na nkasa ne personal life seme abrewati amete ase no mai sema nheka ba ne slit ama metena wanim na bia me bebe ma short bi na na se nika ketua bi ene dia bofo so be ma bia me na minima de kronti adade ne me dresses a eti hwa me dress no so na fa emu matense bia se na mete na se bia se na mete na ba wa fofo so be ma yes leadership by example obi a we school panyin ya won kwada ya hwehwefo ene nkwada ya omu ya suafo ya omu hyawase a wono mo hwe usu ne oban apa bibi afri mu mpo no yes obi fum kuma obi mfum nwa yedi jawa ne yedi asoso asem ne ba ye no anamontu ana sefata no eno no ofa so wotu ya na waka cho ba wa fo say we tutu ni wa ya hyawoni maame ubodua ne sen wachiri mobi ye tuka wadwene aha Ofoso bema wachiri mobi kan wadwene odi ayi Antoine Bodua wachiri mobi kan wadwene mane nto adem mi bisa asama ma menya ne ma ye nto aso because me no ade kronti am bisa okay kire mu na wo kire no e bi adua no obo ne ba ko ana say ye bi aso nim ba bi ebe ye de be ma na ka ho ama na ye nti no so obo odua no ba ko so obo mi no Ofoso bema se me ne no anka dua no ka be nkodane ne na ne kina because on ko dware me oba wa fo na be ka cha me se me ye tutu ni me wa sha me ya sha woni a se me gina golden tulip ana se bia me gina plaza ana se me gina hefa no won kwa me nkwa wa na so nkwa kire ba bia obeche me se bia me firi mi kunachi akwa ba sha wa na se makogina sha wo line tutu line aso hu se bia ne ba na se na si bia be fa me akwa akodi me eno hu se me ye tutu ni dia na se bia apart from me kun no
Ebi o husa me ne be ma be se mienu miensa e se dia katima kapenya gro red handed ya wa ba be cheme ene e won fa me kwani ensi mabo enu ne be ma me ho afia until then no for so be ma ene ababa wa ni dua wa ne so be fetch enka me kire no se wo bo ba ko na se ye ne won ko ye bi mfa nka so no so no so afa che ne ntia ma me bisa no wutie ni kasa na wo se so de wa bo ni dua ma no so afa ye dai afa chire enti a chire na wa fa no ene no so betimi asa ko ye bi di aka ho enti e be chire no kwan so ye tutu ni no so ye headmistress won tena ho na so beto na mo abade we are here for peace ye ni asenum se abeso sujadi agu nsem wa eba asenum ne mo because am na eba asenum ya super obo ya dodo agye de e de edi nso frem de ma wo ye wo hasenum se be ma peace areni but so so wa ye headmistress inte no ya so jadi wo ya wunya daje wofo do so ye ni nyina na wofo abade ne ba besuku wo pedom na so pam dodo anko agye simpie so wo ye headmistress you are competing with other schools. It's an Kulaba on us also there. What do Coco and no your friends? Our Casa Bia, what the Wafiano, so the Baba Sukuma Bacasa for there. They are also stakeholders. And was Sukuna, and yet the first saw your headmistress and not just a Sukuni Yawadia. And not just on Kwana Busukuno, without the school children, no, or headmistress now, no, won't find qua baby, because a soft food now, not so preachy, nothing Konyan Kwana Goa, or preaching the Amawan next year. Ye here nipa ne de ayedom anase ye here dom ene de cheche enwumako bia anase adwuma bia anase bibia mana koso enti se nkwada na eba na wo si akwada na maami aba be yo kwan be so bibia ko papa nka enye grede enti kwan be so de na ba ye empo sa akwada na wo ya akwada maami oti ase no mu aba ye o ya akwada empo se kwan be so no fa ya atwa ya mu wo PTA wo ho adenti na ye mfre ne ma wo this final committee anim na say ekodura e wo se e mfre ne bi obeyi na no ade kudie tie bi oda se suba boni anase bibia de kire wo no na wo call to the extent say wo ya shawo ni wo ye tutu ni ba se wo ba na akodi no a anase wo asibi wo ba beje wo ba bi kunu anase bibi sa wo nua ba ma bi e na akofro no wo mpam amu akoche no wo videos anase wo evidence ana wo de aba be kire until then of so be ma mecha baba wo isa no mo no otu ye no won ko tia so biem na yesi bibia ntimi bibia bibi betimi bibia se sha ayi ayon shapin ayonte no wano so onto ne ho anamo no onto anamo ne bi nka ho medase medisi ase no okay enoti yanko 21st kene komo ani sciatica expert no order for sciatica yade no ye papa eso sisi fasire mu na akokom yada na na montim yade pa kuzu na ase ye papa na sa sciatica no 21st kene kene mi e usa yade bi fe no sciatica ye ko Europe and door to door ya kwa sas yade no enya asem ketwa na anya sciatica yade no ko ya de bibire bia de fruit nwa no ebesu na ase no 21st kene kotutu ase no de maw ye free Europe and ya besene ekọ South Africa ye tu yade no ase orofo se wo South Africa the appointment number no na efa Fred's 21st clinic na wo mo aboboa no na wo metu yade na se emfa ma wo South Africa 0244915116 0244915116 eno ene number yede ebuku appointment o South Africa na Ghana fo yenya mumu o dabi o 15 branches ena wo Ghana mam ha enya asem keto edi tu siatica yade no ase yade bibire biada yenko 21st clinic na wo moye na yade ye papa orofo Kumasi ehwa overseas Alpha Radio nchimu wa oboase Council Quarters called Junction Accra Domi Market Sunyane Kranza Techima no be 21st clinic ewo ho yetu yade asesiatica ene yade bibie be ada na 21st babies no so aye krado aye ready ope ba to na so 21st clinic obema bi papa 0540311311 0540311311 orofo mizo drink no apontonya bedintro no ayiyo no nyina da mizo drink ene 5G meza no pem ekonanim na Creatious Marketing Agency amo ene di mizu ene 5G meza ebaye na mizu no ano dene de papa mizu no enkoda kura so pe empanifo enso epe emu da homoton your mango flavor ene miss fruity no na 5G meza no ne mrante ne sesa wonomu a akatima kapia agro no utimi che na ye nwa no mo manzi fo agya tum galamse fo agya tum ye ba memo mo na mawia so nyina so mo no mu a ahode foforo nko anu mu enya na se ope mizu ene 5G
mizani bia faako ameboboi na benya bi na wato na so de akodi ujuma manager Daniel 21st Kenya Kashwa overseas sa na Bikan supermarket abawa o anomanyi post office yanko benya bi Mama Esther o Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa sa na Sachi Enterprise asafo abinchi woni VIP car park no ene di enhwe ni mu 0246270221 yakoni kope bi kwa company limited poe mantamu Eastern region yebenya mizu ene 5G miza ni bi KF Kinju Enterprise so ame here oni ndom hotel no ena edi enhwe ni mu mizu 5G miza yebenya biato 3 Herbal Center du papa bi odi abadwa so na wode etu yade ase yade be ya ekoko sa koko na kwasi broni frɛ no pass no enu ti yanko ni kotu ase no fo koko no yare bone pa wani su aye wisi wudwade a na honam eyo hene duru ba bia wo kwan mini mudo nsa ewurawura basum koko no yare bone pa uja wonan moja firimu eba epoma otuo epoma otuo ama uja wonan ya ne moja wo bre untumi kura ntrase ye koko no na du papa bai na mekamfo na me dia mawo 3 Eco capsules Coco Master na mekamfo na me dia mawo 3 Eco capsules Coco Master na mekamfo na me dia mawo na nwume na obenya bia to kolina keba Dani Heba Mr Heba Apidank yenko to 3 Eco capsules Coco Master ne fantu Coco ase 0546107107 0546107107 akwantu sem nyina ye Express Group akwantu sem nyina ye fa nkodanu akwantu sem nyina no Express Group se men kan chiro se na kwantu sem eye tatahwe se ukosu ade se okoye wala tuasa eye kuro be na apeso okoso eye Canada US UK Australia eye Germany na eye France na ye kwoti apo ewo UK Italy tomatoes no so obenya biatre ubenya sika na suku sam de odo bekozizia Express Group na mekamfo na de amount o credibility kase pa onyu sikani so ode wo kwani for Express Group kunu kumase ya asafu labor run about to be huno Accra Tema Islegon takwa de sunyane tamale bibiani ubehu Express Group ewo ho for yamfa ne ma no ne yamfrɛ won ne ne wo mu enko twetwe enkomo 0249000448 0249000448 Express Group and make come for them the amount. Fertilizer ben the wood so amount for any abre na nanoma kuafo say afra say fertilizer mo di dwuma no eboa wo mo papa mo no buy no sodo so na omo tumi ete na bribra sika sempa omo botom ayema okwa asantema pom mo dua kabegie carrot any green pepper ni lettuce ni ade no eye OCP fertilizer and make come for them the amount na nanoma kuafo agi atumo enyame na make omo dance die and menya bi na melecho na freeway fertilizer ben na peso koto or for make kamfo OCP fertilizer na me dia mam ebabo papa ko ni ansa nyina so maka cho se ukọ aguru kamika hwa o se auto OCP fertilizer the ode koye no agric extension officers from ho omobabo sa akwa ne so na o mama OCP fertilizer ne bi na enwoma so akonkai e de ama kama 0345909437 0345909437 and 0345909433 0345909433 OCP fertilizer and I make comfort na media amount Dank Natural Care Complex, a Dank Natural Health Care Complex, and I make come for them the amount. Patchy number 2 no move. One City Life Hybrid School no and a ben home. Na danke ba yem fie du 9. Nanim was da. A month for boy ne boni ding a huntofie. Adentina huntofie. Every se one more do a moya dear co danking in ano. O two ase deku at the mabwa e be end to me and take them cry. And until near make a huntofie no. One more do a moya dear co yeno. One so what woman and unto mofre huntofie. Or for danke on fidie pa. Or do rum no baby a yadian war near come in no crowd there and then tatare. A baby drunk one and I would do 2 yadiasem. Or for ye co danke or ya fum quine. Yam freb go china wo ye juma or for yam ya de kodano 0244017556 0244017556 and 0266593330 0266593330 a Dank Natural Health Complex and I make come for na media amount or for drew baby senyamia memua enye you say krupo twedi ampa se ya dom so amanensa so a enye you se papa we wan kasa ho a eduru baabi a enye yi o eno nti ena nyame somafo yawo
ono ena de asomdwe ntontrom som ede abakuma se ha na ose men kan che ose ade bi ada ne nkonua eda oso no embra so ose nyame eyifiri so na ose men kan che ose 3rd to 8 October ena saa dwumadie we oyo ewo cultural center nyame beye nyame ne maso ebeye ne ma na ose ansa na no oyi nkonua na firi so no 5th October no wo nante Edifia Brepo Jansha Cultural Center na nante ni mu kura no ompai bom eyedea ose nyankopon epai nkonua no edifiri so orofo council no so ebekoso 3 to 8 October oni nyame somafo yawo ebetena se oni ni bompu ni pu na ade bia hia no na odofo waka ache no nyame nam na dom so ebetumi age wo se come and be blessed enunti cultural center nyame somafo yawo ono na de asomdwe tontrom enso aba azigbiligbo sonkalu kagoka togbe ahaban keke yeno no ebetwetwe nkomo simedu so enche kra Dr. Apostle Amegashi se men kan cho se duro ni nyina won ho efri se eduro no senti e won ho ne se abra ye wo no na wa mo ne nsa no wo ba ne ba ne nsam no na ahaban hyem anwani akode owaduru pa wose men kan cho se wono owura sunsumu no ahwede hawo ansa no oba honamani na wode eduru no aba bekan osofo so ye mmọ yade bia di na mde yade bia mitumi sa na yade mitumi sa ejimi ne taba eno ko na mitumi sa eno tiyanko Dr. Apostle Amegashi ho na yenkotu yade ase ewo doctor ho ubehunu akra atakrade na wahunu tachima ahanswa ehoso ubehunu ho na kumasi ade okomakru old police station house ho ubehunu sa bia no so 0547 044 307 0547 044 307 Dr. Apostle Amegashi ono enede sa spiritual and healing center we enso aba orofo yenkoi na yenko enkotu ye yade ase enya asem ketu akra the nation's anchor ya radinshia ni pebia otie no onye obi akese eja se wodwe so otie dwumadi otompa bo radinshia no na onya ne kese maye ya kuruma tena de ayebibia ohu kumase han kumase tena our headmistress yes so kwada so eli na atena no aye ensem bebre na ya oda meka se ya ye nka no krentra adamfo me ense adamfo agoro nipa bia ope wasem oye boni ose chiro ka chiro wi anama ko akomonim otan bi anim ye besede ye maamenom ye nuanom ye namfo no mo a asemba no atese ye boni din wo kasamfo nyini bi so a chire wadwena meni adwenkyire bia no ya moma nkomodie ye ya echina se nipa we betam se menam court me wo me lawyer mi wa obi na abeka asem ni ho ene ye fro se wonzo adwenkyire ne sei sebe tafrache yesi asem bi ni adanse ya yetwa ho bi ne de aye adanse pe mu mienu mu nkomo be kire but e bi kura na wasem ede e bi kura bi ne course o se men kasa na sebe tafrache mfunzo aba na wunia report wo na wo fe ibusem na ase wo nkasa ede yesi silence means consent enti ye kasa ye beto na asase so ti ye besere ona ya no magimi sanse o munti o magimi so na asemisi a bra be kire wadwe na ye free ye nche oti ase na amankomudi ayede na yetimi akoyanim ya yale yade bi wo kurum ha eno de ye president yale sa yade ni bi na no mahemfo yale bi ministers yale police mpanimfo yale ankunankuna bi wo nyuma yale Ghana fo nyina yale bi asofo nyina yale sa yade no. 1 enforcement 2 yebeka sa nkofu ye from simple ye go school na nkofu bi behwe so sa monitor yes adia Ghana ye yare no papa no beto ne bo bia adwuma ne kama eka machines ahudu egu ha ba nipa wo gi na dia yi ne so wonhwe so so behwe so se de etie na yetime hunu se bibia ekose de se ye yare 2 say ya shemra na ye enforce am ye hunu se mra na ye na adwuma obi antimi ntwimfa so ye yare sa yade mienu we ne de chichire Ghana enye yeda dida bi ameka na akosi madam fu sikani na sem no so say parliamentarians make law, police people enforce it, billionaires buy the law no kwere because ye ni won na hwemra na so say ebeye adwuma na na do na bi ni free education obi ekobi emra hwe so ma teacher fo nyimi wo school mu na ne de yan
Emra pe govern saade na achichafo ntimi nyimi wo school ne de ehia na nsan ye TB school maduane yesi yemfa mankura no madam ba kwase se gu ka mu okodi ye ni obi ohwe saade ne so ndi akoso obinum di kogu o mu shop mu no mo ton nyansa be ne wom ade na ye brede baaye no emra govern se ye nhwe so yie na ewo he aposifo also mo yemfo so Ghana law no o mo wo he ene obi ye ne opei na how different education by process ne to say we ensi wo America ensi wo London si obi ba ko school ya makwan ye ba uma kwan ye ba o report kura na say ye pass wa ya chose ye pass o book asomasi obentri na obehia because they say no ukọ class 6 ukọ class 3 ukọ class 4 mu behia bia drawing line book yi ye wura fifi e je school ache and writing what you say sketch book obehia ba ko mathematics English ya bobo into the book obehia nyina ye 10 ye de aka na report won aba into obi a school a wo kọ no na wo fo nim say your responsibilities ni na sene maami kanya atro no wotwa na ye nokora akora akofie akodi akwama aba ye nimbook a wo beton obedru school mu yi a no asaso ase ka kire maami so onto book mra mbajo onto anumanu mu mra anase sebeta frachi wonko tokotokuro ene mfa mra book ben na sebe yesi ye nya na nya akonya ko mu school ni bi ene yetima hunu se akora na ba fie ndia ye dan ya we no wode beko enhye ye na wo school ni mu ne sesei na sanji ye wana enforce Asem we see minister bay education minister bay wanya ye kan yo mate be kire se mra na wo Ghana ka kire se akura ko school no okofia book obeto ye mfa ma no eno aso oba yese ne maami nto book edi sebe tafrache o maami nkoto geography na ema no anase university for book no nkoto ma no ana book benya ana of course mba ni gina PZ munyi book maami ni ye book no Ghana ya shada so ndi munhyehyɛ ye koyi aya ye ndi to book no na eboro so kora enkaye wei eye jimi na nyanza ye be ka twa se nka we ngire panyini ba asem ya beda pono so yi se panyini to na we no ye ya nyansa bi anim mesra kwada so early for no se mesre se sa na si ya wo se sa me no masole atoto ne ma ye na bibia akoda ba bieda na asumdua ba say no kura sa na course wo ho a omontoto wo ne ma ye aniwu etoda bia panyini bi bie ade bi ana panyini bi di ade bi ba musuba wenum nyina nanado free education wenya di mpa wo ho nyina eyesuba titi sei because ko hwe nkwan ani a yiro bi make us so aban ni diskaba munto nyadoa munto ntos mumman adwene nkom na nkura ni di mfiri maame ndi adwena koye ni kunu nkwan wo fie ena wa ye tasa no wade tasa ayi ni binia na frase esimfodi ye nkuruma nkwan no wode agugu nkwan na ani aye wo ya na ye chema nkura ebeda ni abona na do dan kwakufu ado abaso so the free education be ye adwuma papa na be sori a eniema ye de bre ye nkura dia craft book ni aye wo bie book shop no asesa akogum no asa heda asoma sai wo se woto unhunu ni ombezo omoye omane di koduru ye ni obi nso obehye omso ye ni obi obehye onso omunyina so ejeje office ka o ye wo education minister say also omwe saade no so ye wo school nurse fige ye penso omoba both the pressure about school ni am obi a discipline and na ifo be ba masa to atade ye say we mistake ye be bu kama decency ene de adani jimi ene no anka ne me ko nanim no adani jimi ade teacher ni grani school ni na etwempna we ye da agwo hye mra ama ya antima amene de ya nyini setesa na setesa mpa omuntu omugimi so kwada so elefo no omuntu omugimi so omnya hyehyɛ pa eye ne aban ne pe ne yankonko yanim sentesa omutiri nkwa ye hiro omkosa se case ba se ya allege because ma amene nkwa na gina ene wo kana sem se obi anu wo so a wode ne sabonkum be kire ne fi kwan ba waka eye fidikase so etimusu meyi ma no ne ehunu ne ewom na ne ono susu ne difa ne ye wo ne aka kire ne akokɔ yanim na Ghana na tuma fa ne ntuma pa afura ya we biam ye wie no ano so na me ka se ya abofra ya nyini kakra ya ko school ahodo bebiri sa abatan bi be school mu a yaw se de ombe ba na wo ye madam unya abotre so gada de ne wo fie sa na hye na bufuo no osigwan so se wo ba obedura so ye dwan nti so ye madam na ahuni mu bon kakra bi a wan kent bi enu abe wabeka ndede sa na ho fefefe oto sa mika se ne ba no beka se de esi ho no a osi kwa so ko no so wabeka no kra bi oduru wo anya abotre
ebi odu asa de ye kan ye bufu se me ba ba school man twa hia ma me akran ba ma pam ne se o meto bu enti o ko no sa na obekọ no na mo pam na man twa hia ma no mo se ni ye ngoto ma na yesi ya wo na ye dijani ni ye de we bre wan kandim me wo fa me tie ye de sa kwachi we bre me man kandim metobom de tobre bia ye sra wofo no se nkura ne beka asema ye hu so mo ye mofra na asem no kan ye heda nyemene ne yawo nyina ye ntonkune enkobu sasa me be ya beka asem me mente me no be ko asa na mba no anka mbe kan ya sa no na mde yawo na hye bufu achi ne ma ye da ba me be yi kan asem me mente ase enti utimi repeat wo manim de ma hu sa okay akure ya nka jimisa ne ye ho ne de me bobo ni se na ba wo bo se mabo mo no maba but ye ma menum bi ni abotre ebebe ni kuruma ka ode nya abotre ko akobusem abotre ne ma said o starting fie no sa na ode be ko but ye nim se madam fo bre ya so no ba wo fie gangan no mo musu akakra no kreche fo no P2 ni yi uti zo be fi otimi skata ne ma worof na wa akora oba no timi wo na ti ko sei no okopima de ansa no oni aba ho so sa wo ba Dise maami bi ko fa sa ya no mutete agyanan atantan de no oba atan na bank ye nim sa abasobode ye no sa bana temdidie so a aban na employ oba wan kantim oso do kuku be ye bi de besere ye nua be de o wa ha so free so de so ba bi sa edi nso wo wa understand mo nko ne sa bi no mo nso bre asemsi aye ngopem hunu na asumdie mra ya ye de krokra no ediabo no Ghana Education Service mate mo ye de asema ba oba atan na ntimi abodua ono nso ya Abraham ba ma menu a service tafrato head mistress no service wagimi mpo na asisa abawie ye kan mate anamontu ni ye de ye ndwem obi mu ansane ye nyina de yi yo nakọ ansane ya kotufo ya free minister no abegina wa cheche ni anka wo se esie nyanka wo se ekọ e vote ba akọ okọ awokọ enu ni nyansade ya na ye ka chem se asemsi a muntu midika na mo mpe no pumasi bi because ba akọ na freezer no hunhia because oni ska no oni hwekuru kukurumuti edrum de bi e somoso na mabato na tima komoni no mo so ntiji mi so na asumdie mra ya okay enuti kwada so early ne mempese mekasa wanhwe mekasa metrashie Yanfanchi akesi enkoma Sterling Heights Academy Peridot Grade 2 ho na mame afia abohema fisika wo na enhyehyeye a esukufu bi ye no ya na efe ya na akono se de na the nation's anchor can report no beba no na bus no so ka ho etiemu sase okokwa da so ali na se enhyehye no report wa ama buku ama koda na bie suku a bus no mbeda ato eno na ye ka kire madam headmistress say enka wonyia no ne ehu ba bi e de befa fine eno nkoten koda wasa pam koda say wayi omadi ye musa say koda no de na omo aye tie be na koda no omo aye suku no kura ye wo dia enya wo na oti ye o na wo na oti ye kura na ekuo wo tie duru ba bi enya wo dia na yensa musa biam se madam headmistress ye ababa wa no wonim so ya ashawoni ni wahunu hotel bi pen wahun so ogina ba bi pen wahun so obi butu no so pen na wo kasa no kra no ni kuru betumi agya no ye anoti headmistress say wo kasa de a watrase ye wanya de wo so yo ba ni biu ene so wa bodua no na wadwe be kiro se dua bo we no emuda ho mo de mo me fancy ya na nyame ya adom a okina ye betu anam akwa education for no sa asem say na si wo kwada so ali madam na mo di school na hye ne nsa na nhyehyɛ ye ne sei eti aka kire nwa ba no so kana komanto ne yam e betu ho anam Sema mena ya mpaso okachira baba wan so ya shawoni a I will make sure say be transfer na free kwada so ele ho ma ye bi pen no okay ya fa kwada so ele suku ho na asem nsia na ye ne odi for summer prayer council center kwotwetwe nkomo emra CCC so for pani memo akwaba bibi aboko de ya mi adon se ye betum se na samo tuja se ya yes mama asantema ye hu se ye wade ye wade sanse adwuma kese pa na mo ye no ofosu asema mo kan ye ho ebi asio etasi koso se akra be makwan ba na report card kra no
ebi nkula no wakoye exam se wi aba report card ebi nkula no ya nhihya ma no enso ma ya wade wa ya wade report card ebi nkula no so ho to fosuo mo bo adwuma kese okay mo bo adwuma kese nti jakoko na so aso gidi e wo menhia hembobo ano masi menhia hembobo Jaba family house okay e ho na adanse akese ofosuo e koso e ho na nyame eje ne ma e ho na enipa e ba na omu edi adanse ma omakoma eto yam so kumase menhia hembobo ano Jaba family house e ho na odi for Samuel etnase na oye ne nkasesie na oye ne cancer na oma nyame ma ehunu se nyame wotumi se obegiwa firi ohaw ne amane bia wakwakotomu ofosuo ma me bi ba ho no ma na oyale wayale fie bebre obedu menhia ahembobo ano akwankire tofom no ahotonko a de ono no epa na kwantu ono wakwachina a wonya bie na obedu menhia ne ekere ne niam kakram no akoye na yede ne visa ehye ne nsamu ofosuo eniama ekoso menhia ahembobo ano de wabubu agu honomo na yasoa no kete so de naba na yede akwankire ema no na ne hotono no osole asesa ne kete no wako so ofonso de edam kakrakrakra tie sini so na yede naba menhia na obedu honom na yede kodu to no so no wasole na ono zo edi adanse so ofonso ede ono watu kwanya kwakwaka abrochimam na emfihye bebre na ne nsanka ne nkrata na osomam na ba manhia na obeji code na ne nsanka ne nkrata nyina watena American fie bebre na so ne nsanka ne nkrata eti baby biara wo no entrance enkasa wo haw no amane no abro so wo haw no amane no anu yie ni babia wo haw no amane no enya de ahobeto wo bakumase manhia hembobo na be hye odi for Samuel said wo haw ni tie bia no onyakopo be nyame mana kwa so aye ni difo so obi wo honma na asem no aye court asem ma bia na no oba honmo na asem na da court emfihya bebrode okwa ye no kobla obedu manhia hembobo ano no okwa ye edi asem na mana mena dibem ofonso de ono waje asase yantam no to gold na waya no wonya bie oba manhia hembobo ano no nyame ya adomesei okwa de esesa ne nsaka bia no ne seka de waji afuo na wodo na woduru tama obetwa na no ba ni nyina apro na oba manhia hembobo ano na nyankopon na modi for Samuel so e kire ne wo so okoye na afedie o sesa no ba bebre de wado kokofuo na kokoo ni gu nhire na nyina asa apro na oba manhia na ye chende okwen na okogu su wie no afafranta o tu free kokoo no mu no o chan apan eti baby biara wo no entrance nkasa ohaw ne amane no abro so na nyade a anu ye oba bia eye kumase manhia ahembobo ano Jaba family house ho na jakoko no aso na ensankyerani ekoso na dansidie so koso dansidie nko a ofosu adansidie nko a entrance ma yale no emu ekuro papa bi ba honum ne kuro be 15 years ni waso ni ma bi on fan koye oba na akwankyira tofom no ekuro no ewu oba onu atrance no akwa wale asin finhya bebre na awo ma oba manhia no owo ntafo etofoso entrance nkasa wa mane ne a eda oso no anu yie eni honom osofo kan na makai mrebi na mekodi for Samuel ho sa tamni wo fie no ho a meduro na mo mashenta de fitemfita ne ntoma fitemfita se wadai namse ho ana meko aguru ibe fie osutumi ka kohia ne me bowura mu akwankyere ko so mama me bi ewo ahena san no be daudi fu ase na efe kwa ofosio kwa da miensa no be da ase so adansia nko na koso manhia hembobo anu Jaba family house wonu se o ma honu enkase wa ko baabi se onya medru manhia ahembobo anu honu na me hye odi for Samuel de onu atra application e dia cheso wi school no be 15 years ni oni baabi on for application koye wachina hwehwe adwuma wonya bi oba manhia hembobo anu akwankire tofom no afa de adwuma no wefro na afa o flow difo bitan se adwuma wefro me hu de memfa obi asofa no modu oli fie man tudwa ete kumase manhia hembobo anu Jaba family house fa number no na fro di for Samuel ene ni hia 101 na so hawo no efro so number no 0246 0246 66
71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 ɛyɛ manhyia hemboboa ɛhɔ ne gya kɔkɔɔ no asɔ na abonyinfoɔ ɛwo ntaa na wɔn a ɔmo bɛɛma ɛwuwo ɛsɔleɛ yɛ obi wɔ hɔ nom a ahohobɔne ankasa de ne bɛɛma no ankasa yɛdua ɔmo wie eti no sɛ onhyia ɔba a ɛyɛ adwuma alright na so okɔhyia ɔba a ɛnyɛ adwuma ɛyɛ asɛm o sɛ wantu anam ho amma a wobɛbɔ adwuma no alright nso bi sukura na awoɔ no ɛnyɛ adeɛ bɛba akwasi broni friend infertility obɛma na ɛyɛ adwuma alright yo ɛyɛ adwuma ɛso ngo ba kudu walai so sɛ wa mama nhyia hemboboa no amodi fosa mo anhwɛ adekoro pɔte a ɛma saade no ɛkɔ so na wankyerɛ ho akwan am wa mfiri mu a yɛde wo se kan bedwa nankasa okay manhyia hemboboa no ho ɛna gya kokɔ na so yɛfɛ ma no ntudwa fo dɛ 0246 66 71 17 0246 66 71 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 kumasi menhia ahemboboa no wɔkyena da odifo Samuel ɔtena konwa kɛse akɔkɔdi ko na ɔyɛ adwuma bla menhia na bɛhyɛ odifo na aso enya wahotɔ Oforisuo yesi hanom ɛkyia ahwefo ne atiefo nyinaa awurade nhyira obi bia ya no odifo Samuel Prayer Council Center ene twetwe nkomo no ote ho ɛyɛ dɛ utimi se bibi hawo ɛyɛ akwankyere ketewa bi o yɛn kɔmenhyia yɛn bobo na Jaba Family House na ɛkɔgye akwankyere ni bi na so unye enhyira de woba no so anya atena se ma memo wakɔ aba Obalta pa bibi abɔkɔ de yɛme adom yɛfrɛ wo sɛi papa ɛfrɛ me Jenetadu na ufie din so de sɛi me fie din de Adwoa Bosua Fosua no okay ufiri na baaye me fie Achim Achiase Junction Railway Junction Achim Achiase Odan Achiase no okay ma me wo hawo ne sɛi na ade abɛda Sompa Asem Mpe Nipa se yankɔ moa me pacha me hawo ne sɛ ye wa Achim Achiase na ye kwadwuma na mene me kunu me wale ya wo ye ma ukunu ye frɛ no sɛi pacha ye frɛ no Opani Kofi anasi nti ye wale me ana me wale da na mene ba me pode ye wale ya bobra ya wo nkwala ye fun ye de so nyame adom ye wo nkwala ensia obembe ba ko manum ya me adom kakran nti nam senti no me man ko school ba pam ko school ku yanko a nti me ya ne sa me ma won de ba ko mpo no ba ye nso eja ba me ye muya no kra ba ko mia ma konko ne sa adwuma mitumi ye mpo na me ye sa me de nkwala ya ko school a me eja ye nyina kakran na asem bi akasaka sesi wa adwuma na ye no me papa mko fo e bai so mo da me ye manso bebre mi kun me ne wa na ye aye di ha aye twom nte kotu esisi afirim efo kaka kotu sam kom mbokumenti na me muso asase na mo de ye adwuma no eye mo ana mo kosi mo kwaye ana sesei debi eye me papa e wo far mo de ha titi me papa na mo didi so ena mo wo ye na yin no mo se yenye akoko na ewunti yenye na ene abusuani ni sana asamleti ente me papa odoma me kwa wusi obe krata de kan ho maaye se me ni me kunu yenye nti me din na ode ye krata no na manso no ba me din na ye krata nti manso no ba na ano odin ma bo ka papa me kunu na anim na me papa ohin na emo bai na se asam ko to dan o ma de ko no mo se mi fra asase so wan ye o mbokum ya twene ayi fo na si fra asase so je court for na je court abu asam na bi abu an
ɔsɛ me fi asase so ne madwuma wɔ so madua koko no me ne me kunya na koko na how many acres koko na nkasa asase no so na ɔwura wom ɛna koko na nkasa na epolo nwɔtwe nti me ya ye cha me ye de epolo 9 na ebusuan so de epolo na sa na ɔmo hyehyɛ ɔmo ye krata ma me enti yese no de na asi akiri ma me enti na yes ano me guso ame ya no na me nua baako ne ba onke ho kra ba ya oba oni ntokwa nti sikan de sie so ani na ekokot na musa me ba ekafa ya papa mo ba me papa na ofase ba kokofa mpedifo ba ne ekokot na musa me mfirim madwuma ya wo so musa me mfirim no mu chesika bi mfa mame court to say free assassin so me free atwe free koko no kra na wo ntua say ma wo ntua 1 billion court na share sa amra ukuru gitum sa me kunu nim onim pa no mo de 1 billion amount o ma fa mame enu na aka fa asemi abe o ma fa mame na kwaba asa na o mo fa ma wo no o san kokoto na empokura no koto ben na asem no koye na ma9 eno so wo fa odan na ma9 ehona modana amudi asem kokoto me pa chan ehona ebu amase ma 1 billion me pa chan na menese eba asa abusuafo no fine court si free ho na wa free mu no sika no matua ma omo ntiai de no akoka a kire court no enti me kwa dan ho enti yes me papa me na so bai no omo so mo agi tum sampa so mo tua enti court yes omo yen krata bi ntoso na omo so omo na ye omo don pasa so omo nim me omo ka say yen ton ye ba kure papa enti yen fa yen ko krata na me se da bi yen papa dia eye me na nam na bobu ye kwaye na me papa membi mama obi abi nti memfa enti omo bai na be sa na omo kwa na omo se yemi mpo a anka omo ni ko masa ase aye nti se ska ti sa no omo tia na omo wie kra so omo adamase nti sika bia omo ka ye krata bia nti so omo de ha na me na mama omo ehu a danse nyina omo papa fo na omo ye miensa na omo ye krata na omo tintimi wo na na ho ase ska nti afi eto omo gitum so betu ska na omo gitum adi sen edi be me yale nti me fa se be ye me papa me ba na mba ye ndem fe me be me nsani me fi asase no so no na che se omo fasika no ma ya bi omo ntua di de ba se afa yes anu na che se nya de a omo aka bibia wi omba ye no nti ye no na che se ma mi me fa se afu no kura de wo de kwa kuma afirim nya sa me fi o afirim me bibia na che se court so ke fasika no ma kom de ma de aka oni akire bi da bi kama koma to ye mwate ye ko computer so dwedie emrasisia Ela wane kasei. Fifro bese ne kasei. Edie na betimi aye. Duma chede na nyi so nse yere hweren. Yere hweren ampa. Nti bese wa o he so odi hie bi so ye de o hweren. Reality show ye de aba. Wa bo fa ne de no betimi aye. Wo betimi a cheche amren amane. Ana se wo betimi akratete abokos. Wenti na krobia Fantiko topokele. Na se titu apebia otusu mienu shafo hele bafo opoko ajemana odikan u bebi shrem se so ma refi kom hena bena we ye we chabase pepe kill forms was sympathy na Sompa radio be aba cultural center jobrem eba kill forms let's radio betimi ayi date me 20th October and I last audition na ha ba bia wo bia na tutumeka na bra culture center. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu di bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311. Next 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Hey sewa, me hu acho. Me na no me bisa ekra so kwa brochu. Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otredi musa no. Oh, Express Group adarumenti. Akwento aye for. Opese otu kwan kosua de a. Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say aye to ana se visiting so a. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Baran about Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Moa Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da do yenyimuno. Yanyemedru yesiwedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yazedazidur in the kekedru neza she. Ntisi ehun na nyimizia na nanu wode she durinsan. Onu na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe from free in a computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa. Bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into wo so na we from the bottle. Ana yi sashe kor na fa posoto ano. Burukutu ginger in a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfi dumotwe ana oba a wofafro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Onyankopoma asomdue nka mo nyina sene Awurade asem ka ewo Malakai nwoma 89 ne yimu nkosi ensia no ose mesuma odifo Elia mabremo ansa na Awurade dakese a ehu no aba ne senti na nyamesomafo Yaw oda asomdue tontomsom ano eton safre kumaseman asanteman yenhia ewo out of bondage walk ase edano eye memenda October 5th 2024 anopa nonsia yenante efri abrepo junction akowie ewo Kumasi Cultural Center afenso every October 3rd ekosi October 8th 2024 shianyamesomafo Yaw ewo Kumasi Cultural Center abra oye counseling wakwanti akechire yare abobo kwaware ache anase ohalbi a uwomuno for waniche Kumasi Cultural Center frey ewo 027 712 6308 out of bondage walk ya jenkwanaba. Okay, yankoko anim na asem ketua mafia hada. Asisi sem no nko a o. Ma me tie se akwa kosise poten. Se akwa kosise. Branimu. Akwa kosise. Je se mi kun na kire se eyi no sika no koko no ye wo bi okwayem. Enti eno de mi ya kire di. Na yentete kwayem ho de na ye wo bi we kwa na me court na ahye. Court na me 9. Court na ahye se mi ntumi fuma ho de nya adwuma bebebe we koko se de ma se me nya ni na ma ya mi gusa ya koko no bi atotom na me nja kire di sai na me obi na me nja kire di sai da bi ntumi nya se adwuma no na no na asam no se me nja kire di nti me ko asam no ma me ko bo na me na nya wo ne ukunu na ye koko no na me ka me na ye na ukunu asi ja kire di eto no de wono so agya kire di ana na o makoto o ma ya ba akwa koko na ban se da court ne sa to so court ne sa to so ma sa akoton bi me am ka chew me ku wa na court ne sa to so no koko no ba hefo na etie me papa ne mo no
No, Mote. Omo scan be. Dabi. Omana kotondi. Yani ni kunu ntwetwe komo. Hello? 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 Pani empom to say. Yeah. Mami ene no twetwe komo me wo gidie se adwuma we eye ne wadi ho komo ankasa. Sesi akoko na one oyire koye no. Ye ba support na asi ho. Yo, madam ase. Em se ne demo frɛ me. Koko no a ka ho asɛm no. Koko nyame dia. Nyame papa dia. Ono ne papa ne wo fa no dia. Ato uti me. Me tie opa. Enti eba se ne papa no ma aye mpenfo na uja me ben menimpo na o chema enanu miansa ni ne pani o se be ma so na ebusu kukunti onye ena ni ni abako ane ni amiri na o mtie miansa ma omo enti be ma baako okose mu ba na o se ne papa ti ase no wanche kuku no no go tutu mfawa no se omo brother o ti kuku na 25 years wa mama yiri mpopi na me baba ko yare ye wa ho ti mo ko so o man kuku ke ba so onye chief esa ya se ba bodu ni e die kuku ye me doy e die kuku no abranche no jet no me ni nua no ne ba ofigam se aba wa tu no obu no kuku na ase wa tu no obu no ana ono don ko no jet ni nua ba me no ba se ye de na ye de no ba wa no ya so mo na mka cha ne se mom play ne no chira wa ti koko ya 25 years mom play and then no cha ye kabia me ba na so no kura nim ben kwala nim ye kabia na ono ni nuanum bi mi kai o se on play na ono cha mu sit no me wuro koko se bushia dia ena ne de yadi wo ho no ma enti 2 years ani ena cha te se wo mote 2 years ni na oba koko na so obo ni papa na mere kaka o chief kai kotokuru lulu ade obetuka mere na mabam na mkajenta wosi wa bone ben wa yaw ema uwe betuka nsikan panina ekoba asanu a otwe sika no moma posifo asote mpaka mekaba enti ya hwa na omda asem ko police me na mkosi adeke mtram yenu na okọ deal 1 year me bato president me na mkwati adekem me na mkwati adekem adansi mienu ma boy na okọ deal wa ya oba no so no san so se be yi ti kokon jo be be kuno enti ya dansi fa kokon sa 2 years dansi ni wan ko mo mu ga boy ni free enti aba ni say ina me yi na to ne papa na ofa se okobo ni mpani fo amane amo wo bai no mo bai chief fitia 2 years ni be mbo ya 2 years ko ara ta me ko yo operation mi no da ko me ko operation mi no na me wo fie ntene papa mba na mo ko court ente ma mi ba na o ta cha me se ne wa fara me ne papa me se ko mo si mi biom na bomba man 1 billion ahefo na so be man 1 billion busuafo na ne papa no ma busuafo no busuano ana kan ye ana court na ma o mo nche na kan na bi ni hobi na me ma yo operation ti na me defie ejei court na kan ye ana busuana na de o ma hunim kan ye ba to o se oba na o se busuano na ka che court ni se o ba 1 billion mo ti kokoro bi mo ma ge okay eja Daniel na ba to eja papa koko no yese oni abusuana kwa ya kwa mo atwa bi aton eyampa papa anya no kra okay eja Daniel enene ni komo akiri asem no de aduro no metabiri no china mebre no mahwe ya ye kone ye ne togbu habai keke azigblibo sonkalu kagoka enene kodidi komo simadu so emrasisia mami fa akwajan we so na me chia etiefo ne ahwefo ne na medi ye frame togbe ahamban keke azibligbo sonkalu kagoka obi humia
na anipa no to me fi say meye asofo obi o ha anipa no to me fi say meye doctor also anipa no to me hu say meye aban adwuma bi ni ade ende yampa me tiate fo ni na die ekoso ewa wiase no sebi ewumwa na wo a wadwen ensi bibi so no yebeba bebo upono na wadwen beba be si bibi so ahomban bo wadanfo pa betumi afro se fami ko jame ewo baby nso ukon so a wa plani dada se obeku nso obeku nti wo ahomban bo a sa atamu na okae no enya de obetumi ede akọ ahomban bo no se u protect you hu a baby a hia se oke wu kwa oho embua wo no bibi sa no omma wo kwan se oke wu beko oba officer we ni ji hu se oke wu be wale nso wu wale sa oba na enyeye no ahomban bo ewo wo hu a chese ahomban bo no eye bibi a obetumi afa wo pa ade awura bonimu a ebeye din wakasa obosuafo na se o protect o hu a na se wura family no mu a sebi obi kura a plan se okay obetumi afa bibi ade ku okura po a bibi betumi asi e woni chi nti ambai mo no de eya na sa de no hia but de mana anipa bebiri wo ho a omo mpesa de ne se enye sikadro because for Osei ukasa se obi ambra to be hamban keke ho achina nanka owu betumi anya $1 bebiri adiba fedia nkofo bebiri betumi nika nso no sebi ahomban bonu die eye bibia otumi na antiti se aboso market boko sane ahomban bo otumi ya adwuma afa ne pa ho bebia wakasa betumi awura ho ana ohun betumi achiri onu eya dia ebetumi bibi betumi afetu da ewa wiyasi nso no nebo nso no asana obi betumi ati ahomban bo ne ho ase a this anipa wanyi ena betumi ati ase kakra ntimechi atiefo ni na wo obi abewu ofri asase so mimi to me mfoso obi se bra na me protect you but wakasa wo bounce so a ye wokona ye betumi ade wafaso na wo betumi agira wo nan so yi isan se ye kasai enye juju ena yetumi kane ho asem enye bosum ena yetumi kane ho asem nebo soso no sebi uyi gali na se usa de ngo koko ade flagari na chese wacheji edinu amagari no madam ose okay yade togbe ahaba keke ena etwen komo no wo bumfa uduru ho a so besi bumfa hospital junction ofa adwuso ka no a afijase oso besi bumfa hospital junction ma no na edi ba betu dwa no intwetwen komo no enwie ene yebusa se duabo yebeba osisi a togwe yefa manu tudwa ebia no bi epema no yefa manu tudwa no eye only paper crap betumi afa bidie kra atwere ade baby number no eye 0244 4847 0244 4847 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 ni na no WhatsApp also ntino ye yasikafo a ye betumi abaye ho a ye betumi aye bibia ma no e protect no wo a wonni bi kra no wo susu betumi eden aba ye bie pono no ade ato ho ama anipa bia de wa wiase bia no nebo so ye mba ofie da ye mforso sebra na ye mbua debi wakasa ana wakasa wo trase na odwene hu se no ade ai koso no papa we mama fada damfo a
ɛno deɛ uba togwe ha mekeke bɛyɛ watu medas togwe yɛka duaba ani bre na mani pa bodua na dua na yɛka no wobɛpagya kosua hwe fam ɛde snap agu so ɛna yɛ duabɔ ana sɛ so yɛ adeɛ koraa ma ne yɛ obi ya no ebetumi adi wati ana yes say na meka say mprofo bebre amu ye Ghana fo amu abroche mu baabi no se utie mi hu nkobo a sebi wo akasa no be hu say yes mi akasa mesi so ache ye guso bobra ache nti aduabo a ye to mi kae no ayama bebre wo ho a etumi ha nipa nso ya dwensi so ntem so ho nti yemfa no say wo maami sebi wa wo ama mame fu ema papa fufu be ma fufu nti wo maami fawo aduabo nso no nde anipa bebre ewo ho a bibia kwan a boni to me faso ena to me hawo mo no bebre ewo ho ye wo ba bebre wo ho sisi nti omba betu ni maami nso enye ni maami na etiti no nti kwan bia so no anipa bi ena to me titu nti ebia obi ho kura bo a eye wadamfo chese anipa before anipa betu me ayi sika ade hwew anipa betu me ayi aduane ade hwew no enye easy nti edu baabi a anipa otomi refiade ye kasai anipa bebru ho a oye papa nso boni ena anipa to me yede otomi di tuaneka nti aduabona ye to be kae no ye wodie anipa daseni otomi tokosua ena otomi tosinap ena otomi di bo obi adua ena ye sawodie obi ene etumi hwa na wanya sika waye ya wie no urefi no anase wo papa kura urefi no wo mami aka kire wo se wo papa eye ani papa ya kasai ani pa bebro ho a ni papa na nkasa no obisa no a oni mo bebi a ofri so nti said ye ukan no aduabo no ewo mu different ena ye sawo kwan ya beifo no fa so ena mutumi bo anipa duabo yes sawo kwan ya beifo no fa so ye kasai ye wo yare bia a ye frɛ no diabetes no woni se wo konu mu adu ana wo ho beto so no nebo so no beifo no mo kwan ya mo fa so amudi sa yare no de hye wo ho a enkoda ewa we yesi habitation ye wo yare bebre ewo ho eno nti ena me papa eya na to me kan bibi say bibi how na se ko hospital na se doctor for no show na se ohun towa na che se bibi ekoso so ati me kan nti no me tiatie fo ni na aduabo a o kan ho asemo no yakopon bu a ekire ye be san den ababedi ne hu nkobo insanse sa kwensi na obi sai no ye betumi awu mu a ne hu kwan be wa insanse sebi anipa bebre ho a eye bema wa sensika afa oba bi hu nge oba no wa finisa nti sa bema no wo ho na se otomi ti sa yawo na oba no okoba bia na se oware a enye yida so eno so eye aduabo because efifiri ena otiye ena odinyane sika sa so na oba bi nsusu wo ho so a wa bre afa bema bi hu wa bobe ma mi hu ka dinde be ma no wa pamano ya wa jai no ya nso wa wo ye be ma no sebi be bia wo to be kobia no adi boni be bi wechi ai betu mi affect wo nti ya nipa no sebi bibi haye na se sebi adi ache na se to mi didi ana se sika kakra ho a na che se ye fisa no ano no awi ase enya no ano no anipa obe opa no o plani se bronya we a ebai enya dia obetumi ade ababeto nti ebia na se bebia wo no wo kire na se otumi mba twa usa left na obetumi ade sene ade wedin eni papa din eni mama din ade ka ho obi ho a last week no na bibi yemi wawa obi ho na o twa ni sa
na twa ne sa na se odi senia na odi formation ni na di ka ho a na ewo ho na obesa ayi ni na afrifo no so apipa ni na afiso na ye misre eya na eye misre so ati de mika no ntino sebi o koni chenu o gu so fa na damfo a na se tambia no koni na se tambia na ukoho tambia na o se ya be ma no hu oba na se o si ni pe abeka se debi na se o tesi se okay o be sa ba be ka bi o so ati de mika no nti wo sa to aso kadia na wa fise okay we serious nti o hode be ma o kwan ti be ti ati for ni na madam wase okay omna sama ye bre na ye be ye mfa kan so adamfo am ye twa nsa de togo abaka kese be fa na adamfo ayam fa so kese pa na ne togo edanase makasi mbi se kwatrekwa so be ma ntomati ne din se wako nipa na ono so be ma onye sika no oko no onu momo da kwatrekwa beda no onu etimato atale amam kwatrekwa obi a woni bi oda kwatrekwa ono ankasa ndo odi kura ho oden ono so obetima bo oni hwe atogo aba keke so when appearance na ya ontina na edume bi atogo se eye ne ya mani sunu bi ni made na mum be man na bua wo ba no ema oba ne wanya sika wabu ni kwasia ama ne dan osi ye nyina waje wafa enu ntino owo sika so da ona oni ahoto eduabo tisani pa no trase na hwe owidiem na de ye kan wutia bomodin ko togo abaka kesampa mafum nipa bi a wotwamuko ana nipa bi a wawuko migidie so na hwe me wona ma me yese na nso me ni na ani ni ye enti me hwe mabra boma me osika mo bebre na nso me ni ahoto betogo abaka ke okay na me yadoma ofoso be start no ma bi na me yadoma me de kwesi ni kwesi ada no e be ye different togo abaka ke wo okay bomodin wa wo hwe yen bomodin ne tu anamon ko adwoso bomfa wo do fa fidiase kwano so wo firi echa okrum na wo kwa sotwe bomfa na wo neta ya memma kama wo se na pese wo se didi kwan eden enwa ti bomodi tu na mon kotogo abaka kaso ye papa ko no amaka cho se wo ye dwuma na dwumu nyina enso se wo ko hobu wo ko ba bi osuro ye mi koyi sese sika o dabi togo se o de bra fa se mba abaka tre no na ho na obo se yes eso akura ene so abutokura ene so akura kronkron ofuzo medase okay togba okay ya ne togba haba keke na ekotwetwe nkomo no eya asem kase pa ye maame a ofiri wodan ba ye no koko no ni kun na kodoye ede na abusua ka court wa hyewom se omoma no tetesika 1 billion omomfa ma no ne no so omobu court mra so court se ordinance atu Oforisuo enti atin se afu no omokotwa bia ton a ni kunu ekura nim hu bie eye nkomo bia ehu pa enti maame kwakoma to yam wa se minwie ne wate na mento aso kina because ne nkura bata na doso e wo se mi di hu komo o kina asani asaba fidie so ate the nation sanka maame exem yentun sheda ya asem na reho maame odi e kina wate ya wo kina ye urade ye be di hu ngomo nyina wai ya ebere ni ndi semu ye no ye wonsem ka wo to zi enyan na after am ni di ngomo ko akiri okay and ye mfa hwa kina ne enyan me be okay Lawson beverages so se men kan to so the Lawson herbal mixture best dwaso Lawson local mixture be dwaso Durema capsules Durema bitters so the be dwaso na Durema bitters na manfo atu aguso nya asem ketwa manfo twetwa bi omobobo bi aponto ni abedi ntuo ni nyina da Durema bitters no etumi ewe odofo one na wo pub nyina so omokoto Lawson Durema bitters ni bi no so ton ente so emfa so aponto ni ayiyo ni nyina da makadika aka cho so ebetumi aboa pa orofo ye pe loss na ye friend wa homa wi eso 0242133577 0242133577 brukutu ya bema nso enso ni brukutu no akakaduru ne womunu ntino ma onomu a
ekoye nsankyerene pa ewo nipadua nim orofo akakaduro ya aduru eno ntino yenum burukutu ni bi ebeboa pa enka ne ye nananom kosa ye de akakaduru eka ho na se de burukutu ntino wonum ko yemu a de nsankyerene akakaduru be no na aye no kama eno ti wuni fie du nwotwefo asem koso oba pemfo asem koso Food and Drug Authority agye atum 0244620294 0244620294 burukutu bemensu orofo bia no e club bia enoa ne club Ghana fo agye club bia tumpa na club bia enoa nkasa wo kan ye kan no aponto ni abadintuo no enyina da yuyo no nyina no eye club bia ene yede yo ye last size ho ne wada ntem ho na se kwa de egu kan mu no efeye papa chale ye twetwa bio na ye paduane bi ni club bia ano de papa orofo bia de no an club ba pefo ntime nom onifie du wotwe a enfo asem enko club bia so eno ti ye maame asemi ye fa entu enhye ochena na yentumi Inguramu ye pa emfa emamo 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 na yene yafrefo ene ahwefo enso entwetwe nkomo kakra na yemfa dwumadi ni nyina emra na wie ochena you be catch that santima will be chila santima ochena 0554931931 0548931931 na yentie ye callers no so dwen chire kakra na maame no a ochira de ana headmistress na wo kwada so early no yeni hu komo hello oko hello edusi ana hu mano ya hamadwen 0554931931 0548931931 na yenko emfa enko yenim obi amaye hello 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 baby afrefre udi hello what you mean kan hello kito baby hello Bonjour. Ye yanko ya ni mebre no. Me ma amoni adwuma. Adwuma tase. Me diane donkin kuma so official taxi Aboagye na about. No okay, obi anim so bri comfort to ni si chena bebo ho nkomo. Esi oden me dasi. Na uni bibi. Just so kan. Alo change na kire du gas business. Na kakra mo kan simple. Yeah, my headmistress. The friend of we are no. Ati u share de be aya na u so samo. That's one kind we say. So 7 to adisia. The boy and friend yago. Ana kana headmistress for yeah we Ghana no. Emu ni anu achiru ko yes friend pa. Omle no wase. Na ye na ni dia boy no man. Me da asi bi. No okay, hello. Obo. Ye. Obo. Edino. Edripa. Ko yo se wo dia wo ta asem. Me ta Asem Mpe Nipa. Akwadu yinti o. Jamina. O maami a wo de school ano. Wa bo di tikie. Tikie o. O de abotre. O de bibia be tumo kwala. Che apatri biwan ko to pre-teachers. Maami a wo ni ade an se wo abotre na di sa on ko fe ko. Yes, the name say secondary school na me no say o ma mu tire kwala de no o mu ko abotre ti obi a. Na ko ba me say. Ah? O yoko ba ko se ko titi na we. Hey, mother. That's it. Hello? Okay. Yey yanko. Ofamu o fa si Nigeria ni double day contract papa ku ti dan do. So tuma de e da senator se Nigeria ho to Chicago to ba ku ti. Ofa no kwa se na sion. Ya no wa se ka kon. Ade ba ko a ya ni wu se de kasafu. So betaki ono ko ba so itutu. Na se bi tai e wa santima na se Ghana mema. Na ma mi se administration ko ye peni mu cha baba we. Na unim ni baby a ni da the best one ti se bi wa trust ye nto buku kura. Ada na ma mi a se bi enya se bi ko nto wo ko nkai te dia ko administration. Se fo so bi kura ho a on kata so fe ma mi. Na wo gbe ni bedo mi se bi ntia dia sa. O ye tutu apenso ko di naji. Kimi se ma me no. Nim so ya so ni peni dia.
Edwe mi se we ni Yesu bebem. Ebi abo wo kuro ho mi se ebenya na mala wu. E bi akwa na yi. Ti mi sika na nyaado. E na otwe mpanifo bi, Onfa no ni agro ya se mpanifo. Se ma me ko so aye admissions. No be nya kasa fa bi anka nje ye tie fu to ke yi na because enkwa na o che o ma de na no do ma no na ntafa no. Adisua be ni wu. So fa mi se ende be timi aye. Unye no ma ko sia se be dia bo ni be timi adana dia be fine me da so. No okay, hello. Baby afrefre udi. Aton kaseti asenga. Yenti o. Yo. Hello. Meet your sister Adwa. I said, Sister Adwa. Yenti o pa. I am not a son. I will come. Video a kind of wanga. If I thought, if I said, hello. Yeah, good evening. My Joe, so baby, I'm free within Yanko. But to me, pay to be number, no nanka. You didn't come back. Now, okay, we are the production line, but to you now, afraid. Why? Hello. Me pacho me free kumase. Yenti o mame. Me pacho wo me magen tene se. Me pacho magen tene se. Sister Noah ode na Asem bae no. E bia wa beka ne de de do. E ho ye school. O oba time kwala agu ho. Ezu kita kosia ne ensa bebo bia wo ho a. O trem kwala no atrebo na wo school ho. Ezu onu mu no wa anya ade. Enti maame no ofiti headmistress no ofiti ya na. O kata so ye tutu ana. Wa beti no wa beka ne de. Nanso so na ntwa ye se ho ye school mu na wutimi ba ka wantimi afo wani anto na nkwala nketu anim na wukita kosia na ensa na wodi kobobia wo ho ebe so nka bi nkyere wanya ade ma me se utie ya headmistress no utie me headmistress no ya mana konya se onkyere na asemu na onkyere na asemu no eno se ontumi nkasa afidie so anu ti ya di we ebo no kokose omie na no na de esi ye nyina no oma awia mumie kwan ya ye nyina ebe fa so na asumdua ba dwumadie we ya asumdue o nyeso obi be wuti no Osei Aboagye mepe o na mom headmistress no de na ba ye eyampa se buku no wantwra man koda no de na kwan be na fa so mama me no ebo dua no school rani bebre eno ti no mo kan che head wani ade se school na wutimi me ma me ni common sheda nya me de eduru ba bia wo ka ni bre so se oba ye ka che oba se wo ya shawuni wo ye tutu ni e kasa bia enim guase nemom yen kan kire ma me no se bie wa no tuwa no mutuo e de be na ko ba ye ma me no ba ye ya no obeba odua etu so kan side of what am I say etia maame no omra bonten na nye saade beba akire na no kura be dia chene hello okay hello aya Asem Okumase montin so aya Asem pa no okay last caller hello good evening sir ma joso katache baby afrefre udi free so right no okay yenti o se na